na maame bɛn na ne ketrema ebutu enko nanumu a obeka se yede na doa abɔ na pampem ama ne ketrema atwe akɔhye ne minim na hwan no ono no yede ahoma so ne kon a ono ne pese oti kotia ete adweso eton krase ngege so pese oni me ye banta o pese oni me okope o pese oni me ye ne pese oni me ya eni me trao black pet bo koneto black pet bo koneto black pet bo koneto and that and got na TikTok o black pet bo koneto na pata oni me beton tata o si asin suo bebrebe o katara maso amamai wate hey ganda da rebre ngege maba me wo TikTok me wo Facebook koneto yes me wo Facebook koneto yes me wa ha ti me wa ha me piem wa ha me piem eti na de enye trend ne de kakra be fa obi biala ho e ma ne nya because e me ma me nteta aka we nyina baba beta na abrewa na ba fete boko ha abrewa na ba fete boko neto enti montage tag wa mo se abrewa abrewa me wa ha ejuma na start we are still the masters of this game and so be ya boarding otu bo engega otu bo sei wakora bo mesi ensuo ebeye boarding dehuro kura yawe na mo se ne na ba epo che esi mpo anye ye na alaba ye bunama wo se koto ememu atenten gram ti se mi love abasa body 10 gram atenten gram she o hwia ta bi onenam fom ho hwe kire se yesi engege ebu ato from edi enipa nyina ebebo bia o baba bebo bi me na ma chechiri ye mfi taduku edi atomachiri o engege ma pro atete no nipa mu aboa te sew nipa fa timi ntina Coventry oba was oto sese form ti se entumago e de kokwa bachia me ka kire wo se yede eja no eso otwaba no a baby a wo hye bia wo bepie eye kenrati e ka se enya di akan ne ke wo obema wa hye fake account na chi edani duru hono a for so many years wo hye fake account na chi no obeyi wa pie me betro e ka se said the right time na nkasa duru a na minya pa ejane so otweba na no a you cannot sit down ye debi untimentina me ye blogger me de manim na tia I have every energy na me ko twa me ni na me hwe se abua bi ni nam gata bi ano na o kaza me ko te ayesi wo se ngege audio se liki mama me ngege audio se ni bi na me mobo na me mo asa we nya audio we timi kanwe abua afani me meka omla na wan ne wo ba beko na wa no ate wen wa no ho femfem suonsuo na wo kasa wan na ete wo kasa wo be kasa titi fridge moto your friend say current na teko hey Coventry asanka Maame Owusua tie me sa wo ba life for mama aya tobo na Arabic no aya na obekin kan menti ase na mama mu aya wo menti ase me mama ngege me fight viewers ma try my best to avoid one particular person but me who say we Jimmy kati mama ngege abere o ba life for mama ngege but me na me catch her say me the manches ja be she o tweba no o be ba be life me na ba ya o de camera
Gidi ni Arabic kata to kokala ngagala abrewana dana kan no kokala to kan no bum yakora bua bi a wote wireless aboa no o ya bua bi a kasa betimi ayi John girl like that yakora you say or the camera here and akoto book so na Arabic na obeka ye ni nyina enim se party obeka ni nyina no Arabic na osori se obeka no watimi afa wani mu amma oho se chamfo waboba paposa ponchi bini ememu apampentre te se wo oho se kodu a yakaso wamwamwa se enebehi bola so konko enipa wo buogum se kuma se at ayi enebehi atakwa medan osia na ye bu na maze kotono ye se abu jese ngege ati jese ye ngege se wasachira na me kotro me memory verse ya na akoya betro adeti na ho tro memory verse na yesu so ye hodia na kamo amo ye tenene fuo ye amomo ahye woni nkofo kunu koti ani ye ni Jesus bo ma yen na kamo so de ka yesi enwuma ho aboa ohunwuna ye basaye ti se mfonyine boti fida ho ememu manchesi adaka wo puo se sushafo sushafo pani siaba like that ona kwankwa emenyina nante ko yanim kwasiaba onante anante ko wachi wo be frɛ me ma bra bre wana te se me no me ho akono chen wo ene wo maame no te akura sese bidie wo papa petashini no aboa me se edani duru wa wei ayentete ho edani duru wa oze Manchester kakra bi na me pashe wo twa no ena adi America na wo kan Arabic kasa ena wo kan Arabic kasa jasa wo Arabic aboa bia Arabic aboa bi bebo mi bia ma wo nso katia no kam hasem no record wo be frɛ me boye de wo be frɛ me se me ujai wuni na wo si bidie ho toilet so no wo ye friend se boase no ujai ni si wo se me abrewai me fa bani mu kope kote emla ema wuni me ma abrewai o sa u de wo katrema no o katrema duduo o de o katra utiwei o tentene o kase nyina abrantie sa tutu ni be mai awo sumoto chei osofi odidi nkofo yiri edi gloves ne bento asese nkofo yiri mu twam krini wase wo edru se wo o chi wase no na oda ne so a wote se shatabando shoe abeka se oda ho no bi ato shatabando shoe edi ato nafu so me say me na kachira wo say so many years me di jabeshe wo tweba no woni betre ye pe ubepie blogging no obeye etigaga sa me ma ya enya yi sem na ngege na me adam didie bie wo media bie ni wo me ye ni mi bido siakwa wo wanya mi audio obete wo so mu nsem obete was some very soon. Me na me catch it. Siaze, Maame no, already, wabo mi din, and I say yani mumua, oba tantan, oba dada, join dada rebre, ebe frame me se me abrewa. Me see media, me share that blog, me share that view will be on your banter, but wo. Me na me ka say me di jabe she wo tweba no baby a she bia be piaba baby a be she u be me say me ya de na se me fiu asia be man se wo te se shatabandru shoe ono wo da wa asa do de ne be ma ewu da shatabandru shoe mu che se basa ngonguna tantata
asie bi akwa kate me voice e de asisi so etimum tugu abonten eti wufu se wanya bi na uru efi se jimi no wo de wo ho ne maba owia wa beka cho so on fire ma na ngege ni we ya fe ni astati ya be se ngege wo hwe ana ngege oni hwe osiasia mamai ejana so and one is an army just in get that from tea upper to prebu bia at the tack now maybe I hate to what I say. Maybe a boy quasia or cankai or to cankai or to a so aberewa aberewa home breaker. Yes, not me say me de woman funu me the woman funu be trio sukum de. I'm a one who say me. And me will be about to oh, TikTok of a man. Now me say ya to grandma me. And get the up at all, me want to come, but I meant to walk. And the go at all, me want to come, say, I Makalanta school be wahana. Makalanta school, say, oh, my mom. Now me ask what that jam no beko. Me say. Me de dadwa bewo me de dadwa bowa pampemu osunsumu wiase e de atene wona woni betene ye pe obeba sia be ma se wodane so a no de ne be ma ewura mu a aso de ne be ma ewura shaka bondo shumu ofo ate ememu na achenwe ete se wo ememu apapo sukoko bi hu ade tantan ememu burobe oba abesi awuti eso chan woto we pimpini amu aso atata so ememu sukula bola me ememu me konia banika ememu nsasaye edwaye ni ba oba abesi ode bag sen ne kon ho eko emema nkotobo Odru bia no abusam sister wuni unia be ma bia wa ha ubetime de na mame oba abesi ode bag sen kon ekobo kote ho nkoto ago usie sister na dia asem ozimidi di Maame Owusua na obeye den e pa cho kote bia na mfie ha oba abesi ode bag sen kote na abomode na mani bia wasan tutu unia be ma botom aboa Asia, momo kra mu shefe kakanso achi. Momo kra se yemla metie mu yemla me show. Coventry Asanka. Bloggers Koko Atre. Emu tuo chance ete se wo. Oba besi ode bag se ne kon ho. Ekobo kote ho nkoto. Mi hu ye nka nkotobo. Ya de bag se ye kon ho. Eko hwehwe mile. Ya de bag say ye kon ekobo nkoto koyi nkusie oba abesi afa bag say ne kon ho a no on dia wonnam e de phone so sister wuni ni abema bia ho bra wuni abema we de mi wuni sister blogger ya ne na mi fili no oba abesi a o de bag say ne kon ho ekobo kote ho koto Coventry Asanka Maame Owusua Fofo lelele Jandada we bre Shawu Maame pictures ya Meni achia ehwe Me hu Maame pictures ya Ne hu atete ne ntini paye bia wodi si wo O Maame na abobo ete se bayire nkofie yi o he na me hwe yo apetesi na turu wo si wo akurase apetesi na turu wo si o Maame na tibidie dan wi wo eboase ya wo se bidie yo na kawo se memele wa bomu mpo a na wonim se me engege mewie medindwan mabrabo aba awie ye mpo. Can you compare yourself who as a young girl? O se abo aburu su egu wanum. O katara manko 150 years. Uti passe ya.
wa posu wa chichi wa posu wa bubon konko ase techima ba ire nkofie oba dada titi fridge moto the end say titi fridge moto dada the end say kokama mi tia wase wo 30 years engege pa wantin si social media wantin si omra pa omra enti wo se me spake mi moto bro na wo Coventry edro kafo ete se wo Coventry machine kafo me spakia na mi tisimu 1 month ya odie aya no aka say the report has done na ka be hu djuma amedi hu afeni ya start here eti enkoye the report has done because Facebook obiehu se mimi audio sabegu abonten ama wachi audio sino mache eti me twa police ni ana court dan a se mimi start say oniema alikiliki me twini nyina de aba apu eso a mehe kwase jimifuo bia obeba be kasa the report has done. The report has done. Ememu motoburo efidie kafo Maame Owusua maba abrewa watie sidom abrewa ko obi maha abrewa momone maba ay abrewa kankan minie abrewa mole yes matiesim abrewa nanim white is and ne ho some paper matiesim kwasia me se o Maame pictures neguya sama me picture we pa ne wono mimi na muro mo asisi from edda so eye neat chen wo Maame asia o se enebehi bola so panie be ma ne so da ne so ate se shatabandre shoe owura umu a o so te se shatabandre sia be ma ne wawo no atwa body agu so no otimi fa unsi na de bi odi abrewa kankan abrewa mole abrewa ena de bia wodi abrewa o ka abrewa asem 7 months aboa me ka kire wo se me minya pamantes ne so otweba no a wo be tro caption from enumle kopoma naju say inki a wo de tro caption sa kopa bi gu ho because na ka mete kodayo ena adi pie bra abrewa kankan pie bra abrewa kosongo pie bra abrewa momo pie bra abrewa ko pie bra abrewa hombreka pie bra abrewa nyama pie bra ko na kope inki a wo de tro caption because abrewa epiaba Coventry Shatabondi shoe abrewa ewo town wanu shoe senwa wanu patu seda abudabu tunum oba tantan na be metimi fa kamera nto so nya proud se wachiw avo enya ntafo edi besiki ne nkrata okromia abroka se bi mu bedi agro meme ya se me komo ma bai na mo se da bi mo bra me case ka se me sa metinsi mu no me ba obi se mami gege ignore that girl now baby me ignore no afei na me be ma no afei ozo no otimi hit enipa mu aboa sa ozo otimi hit asia oba wa bobo afaso se enebehini nika bet oba wa bobo afaso se enebehini nika bet ebusiafo ejatuato yeko otentene ukasie nyina ate se prijo aben aboa otuwa na abo pin fon pin pon kwasia ba ofa bag sen kon ekobon koto Jimmy o si egu anum nyina apro oho fon oho hasene oba abasia ukotodwa anim denden sene ya wode ukotodwa anim tu efunamna
oho den wabatwa ne wo mposo den ah te se kotokuro yedi shibidie kwasia ebusuafo na watwi mu ensem bebre koso na yadi ni nyina beba besi yes de wo mu bia yade ba ebusuafo mo hwe eye ade ye daso na eye Maame Owusu Coventry Asanka Coventry Mutuo Chansen Coventry Shatabondo Shoe yeah Coventry ikanika bet oba besia ne twemu ahoma ne twemu bongres ne twemu na do nyina abobo afaso ne twemu nyina abobo afaso ose memla na anytime bi ametiesi ya no wey eye predem because menya de ayi ejana sone so an kwase aba wo bata ntai we da bia no bata ntai we ti social media na ofre zombies ena zombies ememu shatabandu shoe na wote ya no ye zombies no ofremo zombies oside okay me see obi a comment ama mo reply sebe ya mesremo kwasi aba we how many times na mumu amuye nipa aboa we nipa mu aboa mu motia enipa mu aboa we da bia na wote wo no ye zombies na me hwe no se oye viewer ebi obejai 7 months ni yase oba papa ne hwan yenya be mama na babonte se wakodi abaifo che wakodi chekanka wakodi chemomone oba ababa wa we awose enyini chen woni padua ememu titi fridge moto dada 1947 Nokia 3310 charge oba papa ne hwan unam ose wonwe enene ayi osisa enkora mienu ayi gu kamu ehefa na woko kwasia ba we fremu zombies Jimmy for ba we zombies o fire na no block your account kwasia ba we fake accounts wechi ena we Jimmy o fake accounts wechi no we Jimmy kwasia ba we tiwo anopa ne awia ena wo fremu enipa mu a enipa fa ememu nipa fa oba besia ontimi nchire ni baby father oba ontimi nchire ni baby father oba we watene media ne so eni tutugyagu kabo mu edi amankrado ho nkwase asem yekoka mo se o mo fight Maame ngege sa mo fight Maame ngege obi ehun se me ma fight bia ma ba no kwasem ne se mo fight Maame sofo na ne na ho tinkuro no a ne na ho pinkuo na otegana ona na mo fight ama no asia ba be se fake account wechi me ka kire o nye bia me pe oni obese ye di ja aso otweba no oni betre ye pe ube pie wa bobo apapo abobo ayenwunwunan kwasia mo hwe Maame Owusu an woni e 2023 ni poster ena me de agu won ni poster ni ni poster eniye atem didie ene kwasia sema wodie di amankra woni se tutugyagu ni fake accounts wechi mese kwasia bae oni betene yepe sa wu audios na eliki no ya baba ya de baba enu de oni betene yepe sa wu audios na eliki no ya baba be ye ho adwuma enti osede abusuafo mama yanko na watwi mu meda wase wo a wasende me stars meda wase kwasia ekom de wose esi akurase boase akurase ani wuni si boase akurase aboa betra ana oba panmu Maame kwasia osi egu anum nyina osi abo aboro so Maame Owusu a osi egu anum nyina anyini chen yes start na yanko ene yeko ayi abusuafo yeko we yeko dwumadie ne so ansa ene me de trend kakra na ma fire fra so atiase ye bedu of amayo
book ni wahu na emwa ntwamwa no ntwamwa mwa doma no omunko na ni pant na book yi mu hey mame comment asanka o video bia na me tie obi na de sane wo so wasai wo abrewada that is wo so wasai abrewada obetena social media sin gegebetimi yawo no aboa ose kura abro so kura mitimi nwo wose na baba wo nan na aye ntientia se kwaduma abrewada we betena we ngega abrewa ngega ubetimi awo me de metimi awo obi a mehunu wo ma me pictures mehunu wo ma me pictures yo betia ni asali send ufie ne wo ne ma nyina de abrame kwasia se ma me ngege betimi awo no ma osi ma me ngege unko de mitimi ngo masa because me ba panyini onu me ba panyini kura nuru 25 years for almost 5 years ye ni pa share on social media there be our 35 years it say 5 years in here say oburu 40 otua ebobobo from platform set dabu yi ekola aburu 72 say ya woto hwehwehwe form ti say CCT kamla aburu 72 kwasi aba weti wana mami ngega abrewa bewese ne ni mami pa anu atwea bia so setaya nam say eti ga wei ni mami nie o de mo mienko 30 years ani mami ngega wofe mami ngege broskoto de braskata broskoto de gandam broskoto bragandam bandan broskoto mami ngege wofe na me so ahira o oyamu niema so wofe yes me kan okra ahira o betra ho be ya aberwa gala he Pemi mi calculation tama yeshia anu be 5 years ago na or see or what 30 something year 35 no compare and say we be 46 years abrewa yomo bega pa yomo beka nanu masem tantan se ni tunu mu bin aya muntie o kasa aya muntie se nya ne ketrema na abo afa so te se ni kanika bet the ketrema na abo afa to se bongles eya the ketrema na abo afa to se pijo aban o kasa aya amonhwa ne kasa utimu se abrewa pa maame panyimu bi pa ye kwone nchai pa akogye afutuo abrewa panyimu pa o abrewa panyimu pa o se friend maame wusu abrewa pa wait titi gongon beta over 51 years gongon beta pa tete dia no dia uba na agiagum agogongon gongon titi gongon beta abrewa pa sada ko fa mami wusu a senachi jesa na no na entreye ne ketrema na abutuo ama ne se ase aye nsuo bebrebe eti wadwene be ya wo se o kasa no ya to sanu a obeka se wanya akora fufuro bi na ni di 51 years pa abrewa 51 year and odi chi bloggers no o share bloggers na o se me 35 abrewa pa ne ho ye nketenkete enyina paabo abrewa kosongo enyina paabo pa Maame Owusua enyina paabo pa abrewa yomo pa abrewa chesodwene mese mokonu wo kasa ya mutie ewom se nano ne katrama abo afaso ne katrama sia homa atete atwetwe ayiyi eti ufa ne katrama no de wi a hosi kasa ubeka se bia ampa oya small girl 51 year pa abrewa gongo bita enyina paabo pa enyina paabo madam fu bisi wakoche ne we no obia ni twaso pa no nsa akwa enyi ne twaso dwen shani twaso huma ni twaso ntiti o say sa akwa ya abrewa
No, I said that Maame Owusua to ne ho so. I am some young girl. Abrewa penyina pambo. Enyina pambo pa. What the coach ye and KBD? What the chichi bloggers in the bebredi? What the chief viewers in Eddie? I saw a small girl. Just ne tetene kaka kenya to say shatabandu shoe. Wa buagum semankasim ekumekume oba dada oba tantan oba fo sangna to paba aboa be fre o chro caption na o fre kofo zombies aboa me say sa arabic na wo so life na wo kan china wo se maame ngege wo twimi yesimu no o kwasi ampagi no fu se wo bibia be ma wo de agumani mase wo audio su bia de be ma waka wano atum no edani duru ho aye be hwene ye obetimi aka obi anu atum sa akwase na osu moto che na ugini di ama ho ugini di ama ugini di be ma wakwawiwu atutu epuna paabo ani nyina abeka chem se wode ne ho wura mu abeka so wo hyehyata band shoe ede be nsem no ntimi nka so waba montia betwa ntro bebere no nkasa ni audios expose no audios wa wade abra se fabra begu maame ngege ni mase no the same audios no asa ko leak obe leaki ame yenye bia ba bebobo wa o maame fani twem eche ba abowa enyina paabo de ente ze asia se me ya abre wade ame ho ofechen me wa bomuni a ene ka me ho ofechen sia o maame picture na da manim wa no nanim mimini pipiripi sia uti fake accounts wechi wo me dia to ene odidi amankra do atem no amankra do atem didi ene odidi amankra do atem sia na munyina madane angel me say inki na wo de throw captions no kope inki ni bi ka ho because afena am no wan start here aboa ememu muntungginigi kotoje bonkatie Maame Owusua kotoje bonkatie oba abesia wanimu denden obeka so de wanimu wiawia fom ohofo oba abasaye uti Maame ngege go 50 wase maame ngege go no video no wase maame ngege wo 50 won wo 62 enyina paabo pa wase dade ne to ahyehyehye fom etata what is it tatale ne ho se eburo botton kuonkua tachi my coffee pa ene odi twimu di no wo ye blogger wo ye viewer na akora we akam ne bag aba eye enkote hwehwe ho wo fie a onya akora Maame Owusua anya akora enyina pombo woni tete adifuo ntiantia nkotia no ebi na adilie tete adifuo nkotia no wo pese wo hunu se Maame Owusua ko 60 years ya aya hwene more na hwene nansoa egu ne nansoa hwene nansoa sini apempem apepia fa ho ne nantini kura wo 48 years ne nantini 57 hey sister Maame ngege wo fe Maame ngege wo fe dabi anybody you bring ma waji o she wo don we mo bosom tse wo he o de ni audios na matese yesi enche ebe liki no se me bana me be ya ho analysis ya any some pictures bia aya na kwasie bia be ka kire me se ya Osawaya Megoshi Abes Park Megoshi Koko Sano tie yes Megoshi Konko Abes Park on 72 Asha Megoshi Konko Yasata bodie Yasata menke papa ni tinu ne mo mane nanim afa Megoshi Konko Obada dasa Omo obefremu zombies wo dia mo twa sa fe na agro na start here
Agro na start here. Aye. Mese wonkono kote ne ketre maase. Wonkono kote ne ketre maase mra. Mese onkote ne ketre maase mra. Na ne ketre maase ne si ase agina nsuo bebre. Okasa yente because makalanta biye de wonu me ben no. I said, be anyone what come at you. I said, be anyone what Casa met it. Ojina, what is that? Ojina, what is that? Nokia 33 China battery was Siakwa or Bada Dasa. Now, Maslow, now, Brewa. Abrewa na ya abeto abonte abrewa makodi moto che bodeni kote maslo se kone kopebidi una wadia ukura de una odi ka kodi ye ena waprea ena wakwa akosesa madwoa mienu ena be ma di wusie aboa emre wakro ye yi mere wapie na waketesia ye di wusia ka unse sepa enkoyie Ejika unu se abrewa ye ni wawo ye feel proud se ye ni abrewa bi she ekura bi ase no ka hu se wo ye sepa enkoye firi wa kwato baby ofo ai na be ma no wo se wo wura ni mu a wo te se de odi ne na shat odi ni be ma ewura shatabando shumo Baby, baby, I do need your won't come, maybe, I do need your won't come, maybe, yedi jash and a chabano. What's yes? Yedi, I want in any babo, ordinary babo. I'm fun any mo, ne pictures in your gumidi and subebre. Wakwa, abuba, esisia papa, tisakaya your focus, ogu aponeso. Okay, mommy uncle. Why we not try that set it fridge moto? Sure, baby, oba no kabom kabere kacho. Akrakitwa usisi buagumu. Usisi muna dwaying in a ye. O giant abrechre. Can you compare me to walk and answer umame? Kwasia, umame na was sick or sending it to your grass, no. Papa na wo yi kusie nam no kura de kusie di umame we kurase aboa umame na wa ba abre wa kurase ne ho ye ne de one wo se kwase ampanyini ne tie no ono kura me di kusinam ewe no aboa ba tutu ni asawo ni bi ba fofo lelela wa wo asawo ni tutu ni ba a wo de wo che echiche bloggers wo de wo che echiche viewers wo de bag se okon enkofu de bag say ye konwa ye koyi nto enkoto ekotu mile Maame Owusua anko de wo bag say wo kon ekoterere wabobwa papa so mini abobon mpu akuru ase nkorobo a wona na fa ne to meba woni baabi akọ ye digya no ahye wo tweba no wanya tiasimu no woni baabi akọ me trap no achi bela na me twa so beba bebo me voice enu aba bebo Njosanka do we mu bosom ojanda da we bet say ah who di count e dware he who di count na di dware na na san deliver be that yourself Maame Ngege hey who's Maame Ngege no 57 wo he abruwata that say ko fe Njosanka who's afi na wo say 30 years damre aye no wa jimi ana oyale ah hey no ba me ne wo me pram na me pram so body na say wure so you wo pram achechedi na say wo pram opera ready no wure na wani mpempo wani mpempo ba akokwa di say jarof na wo ye oba wani mabubo papa sa hey Maame Ngege no 57 na Maame Ngege mi ni ye bodri ma na je oyamu ni ma su ni na fe
we ukoye konto ni bia ka ne abrante won ta from ko de wo kire awo de eyenshira wanimu SCC aposa Zuma bros oho se do kwase aba like that o ma me classmate ni me uni chasidi o ma me kuretimi esan wo papa ho e de ne twa agogo ti se kontomire e de jikusie aboa o ma me kura na wahihi se enebe hi atere kura se wo feelings o ma me tie kura se boja ntere tutu o ma me ane ye de opranam ye de kusinam o ma me ane ye de ye friend say kaka fofo enam e body chem blast band e wo boase e kura na se kwasia tutu ni jantre ni be fi ba tantan ane ho asene ne ho nya akono ni ho nya nyan ni ho nyunu sene wo maame no ote akura ase no maame wusu a wo sese bidie no akoda su kwa no mad Coventry sanka oso wo sai afi na wo ko 30 na wo na 30 years age we dem na wajimi abodama wo e ba cha na wonu mu ni amo report videos numbers ne teko na aba eteko na aba afeni edi jetu ato eti eja no yansoy ene ye wia ye kotoa so wo TikTok join dada we bre we sodia no aye ne nsa enkwadumma ne nsa nkwadumma aye na no sonse tire na ochrochro captions frɛ momo abodin nipa mu a ofrɛ momo motia aboa sa ewuemu aboa kokwase ayi omieko si de mesi ahiti na wonu mu ni wa mato mo se nko adi sai ohune na bozo ohuna na bo aboje ehune sani ya tubo ne ohune ne hwene obakase dia sese gwasi so agi awo oba tantan oba ba ma be fa woni wawo na odimi fa won kire na wodi abrewa kankan abrewa kosongo da bi odi abrewa twemmeremre eti abonten agi fans oba besia ohune akata so se ne yedi ayi akunya ya me wo TikTok ohune se ne yetra so gi awo ho fo ho afam Sia, I show baby. But I said, look at 33 battery. Sia, Isaac, say, okay, can't see me educated me go school. And I said, I got here from Sano. And I will pay cotier from Sano. And I the bag is saying, will call coach a cotier said your call, say, coach me. A poor. The Bible media way so. Some moon can be penocre. See a Maya and Casua found Metalata, Pia, Talata de Jamie. Wabogum, Talata, book a stars negum. Any challenger. Tabby and so life. Ye pussy, ye deep papisika, Dappy. What shouldn't Tabru Gradis Coventry Sanka? No one knew none so about Pimple no Quadisay. What's your bar? Also, I found out that I brew that so. O Janda Davi breath, who we breath would Janda that so. Also, put a do, I started using Omnipod in 20. Advert in the doors, me, but some me boy and echo. And I have a cousin, some baby, and I would that ye explain it, Bibia. Also, put a do, now put a one word is a passiaba. Had you watch it? What food, baby, what food, she said. What food? On phone piece of cocoa, baby, said no. What? Oh, Babesia, which you have one for a cha-cha. Koneko yi wechi achacha wate Maame Owusua. Koneko yi wechi achacha oba na chi abobonofo. Onfene wonfe. Abobonofo ko yi wachacha. Nefa kotoa wotenten so aboa. You are gave ya mama could deep.
And over video me yes me could di. But we dia grow make channel energy ni na gina wo so mi to nyame. Wo se afa na wo ko 30. Hey. Na wo nsachi nkubonku adi se wo nsachi. So wo 30 years okay, fine. So wo 30. O ma me wo wadi say. That is free. Ele so ma me. That is free me ka boy no ma pram no na achepa. O pram no so no so. Wasi yaba. Now wasu ure wasu na pete desire from basket no wasu no kwali say me say who body an wa so pra kebi me kwa me kala he me kala he fe natural he bibi me eto bi kwa mi gale kwa me nsra milita me kwa ye desra he fe now show barre dia pa say barre as a tea brother and we are boss so the say when saying change rain saying sir asiaba Owusu ko 30 years and I feel when you 30 jangwa ya semna udi no udi ke se me hu no emfi a wo boy no enkonanim emalachi ejina de ejina sa me hu no emfi a wo ka kire me no oso me pram ma twam be somewhere almost 5-6 years ago eju gusu jema bia wo gina na he abrewa dada now abodia no kwadi say abodia ba akura no kwa me hu an o tata kwa no say abodia ba no kwa no say ko be 3-4 years mame o ma se na nya na say ani wo na ayo sa abru wada that is already wa kire enya mame ngaga no ho afa sabru wada we titini vensa afi no ko tati mame wo da wo bodam woni so briw ti woni na jagwa say no ga sia kwa oh and you better na fe na we ko te judge ni no gwasia ba kwa they say blogging career no na wo no and wada and divert attention o blogging career no na wo no o your life no so mame na say o te tinta so dodo me tie and me tie o voices bi o te tinta so ki kam di na abotre o benya koma ya leo nya abotre do o si ka bo na say obi pim gegena ma obi pi kosuru bi nya abotre odi agba ya ntia sempa wo Coventry ho nya abotre so atase nya abotre eya o kasa be bedu so na wanu nsuo o kasa na wa relax sa na wa pensu bi no wanu shedo wa kire na wo no fo ba akokra di se ba se ba onan na ekeka twu onan fiam erade nka tie nya do he enye de ne de o many bibia mo mame sende de no 57 pa na wo ona aje so 30 years so mfia me hu wabo san fie no unko wani mu ma wachi na se se no waya de o ya apona anwe o ya ngbagba aboa so twokom o ya aboa so twokom o ni pa asia kwa se kai mi ko 30 mo 30 kwani na jangwa ja semno kwani hu no kwani asia kwa o jania se unya ni pa ba ya hu aboa like that then well me so well ma no jare kwa hu ma o me jare sa o me ni ko ro me ko Coventry me ni jare sa o chi we de na we de na I am racing senchen bawe pipipi tumo tumpa basa ngona ya de watobini mana o chi we de no chi sala o chi na se ana kebi ho ayi ntina o chi sa o chi sa go ma o chi ze afi o chi ze no wana watere no hwe mani mezo wo no gusuchi asia kra o zo wo 30 years eri o bo afeko ehu we mfia oba na je se wo dwale ehuro made na kire se enyina pon bo pa we de cheche kule pa enyina pon bo pa ene na we de ene de sasabon samta wo pa o ena di twisa me na ehuro ene woni moto chepa ne de ene dan chamachi kura ari mienu no anko no mo echi jango ya semna wudi no asia kwa abua kwa kwanim kakra kan ho abua reta gogo obano ga pete twa no adi say abua kwa kwanim abusiafo elo bo ran se mi musa kakra so that say atasa and I met to all angle
ene video we abusiafo baby a yewie atama me de no ahaya na edi besie ahaya na minim say kanike December de sani obubo ngege audios no ebi fake accounts din ngege audios koguye kanike kama be ye adwuma ama kanike kire say enyina paabo tetebotan pa tetebotan enebehi ayowa pa abna kwadu thank you so much abna kwadu abna kwadu thank you so much me say ye di janisi otwaba no a ultimate TikTok for ye be shift akọ next level TikTok for ye be shift akọ next level ya be shifte akọ next level TikTok for mumie jangum na yemfli atama me line na yemko amankrado ani Tutugyagu case ne so oh hon me to say TikTok for mu obibi ka na Maame Ngege I am the past Maame Ngege yeah Maame Ngege yeah to kasami enko are you friend me say me the past Maame Owusua the way to me pa we jimi ache yeah na caption wo the way to ho ucho money verse no abesom pound oye we no abesom Bible verse kro me tro no pa we man only 1 week she doesn't deserve your time and only 1 week me man 1 week Debbie na nipa mu aboa sa mi be suro nipa be suro aboa enipa mu ba yowa mani 1 week 1 month dance mani 1 week ne ho sa pampentere ne ho sa praye matuma praye tietia oba be se a wonam na mmobro ne nwansena atu agu so e wo Coventry abonte so Oba kronfo tutu ni Maame Owusua kronfo tutubotom tutubagim ewieo kronfo ba we mu nyina se yenyan no mu medidi agrada atam we mu nyina se yenyan no mefre agrada akronfo he asawo ni bi ono ne se yakoto asawo ni bi ti ye bu no wo kobo ni bi Oho sa kontomwa Maame Owusua wanim se bantoma konhoma sika oho aprawa sa aprawa omo wurewu ye wate asia sibowure so ni ba like you o ba be frɛ obi zombies ememu sibowure so me say ye di jana hye wo tweba no woni betre ye pe wo ye blogger unko back to viewer biem go back to view a PM. Coventry shut abandon pubway. Go back. Oh, se fear, Maame Owusua, se fear. Unye so bata kurabem. Wano chaka se bina yetiemu. E memu asia basa. Okay. Now, obi mute ne ho. Okay, oba mute ebam say beautiful. Then try beautiful. Ni call the next show no. Now mommy call ya ko commercial break ya ba. And next show no. E ba cho kasa mi enko kasa quick. Maame Owusua anti Ukasa penye. Hey, uti adai maame so wo na asram to uti mana wonim sa ime kwoshi koko na. Why uti se de puni eto utiri mu nkula blem. Eto wo kasa nie. Ana wo se maame Ngege fa na ni mumra na monko. Ah, wi ase nyendo. Wo se fake account wachi. Ebutu kamla achi. Ai. Wani mu ma ya. Ai, wo se wani mu ma wo ba fosa. Oba fosa me de di menima ba me akontokwa oba tantan oba tantan
Oba tantan sa me fa mani mu mekire oba tantan sa. Me da di mani ma mekire oba tantan. Aboa. Obi a wono ni she fake account to echi. Wa wo she fake account to echi be dem me say me fa mani mu mla. You suffer. Enya nu ti na me say me ka say oba dada sa. Ai. Asia. Menyi mani mu mla. Meyi meto na meyi aba. Wo de ayi ma me nko me show so kra. Buka che say meyi meto na meyi aba. Meto. Asiaba. Asiaba. Oba besi a utimi nkyere baabi a wo baby father wo. Oba bechi a wo so utimi nye proud. Enye obi kunu na ane na kwowa. Oba papa ntaforo omo papa we. Omo papa we. Asia. Ememu awawe na achie. Okay, abusuafo ye kwa commercial break. Ye kwa commercial break. Oba Bempah Natina. The unpredictable. Among Crado. We free. Nasa we Edua. Edani dua. Uni mu besonsu. Pew pew. Penene pew pew. Maame Owusua na say gege ma for many ma makra. Many mu efe akono. Eche uni kwasi aba na otie kurase wo. Bidie dan ho. Toilet dan ho sese bidie. Asia kwa shefe ka council echi ka chepse me fa wani mumla wo kura no usumai wanim ene wo kasa nyina te se wo ketremase ma oba wa bo afaso oba wa tete se caterpillar chain o fo wai wa buagum sa takwa medan asia kwa se gege fa wani mubra utibi so di free fake council na chia na ko chi wo si asinsuo bebrebe ade wo katrama na abutuo no etimi kwaso ame magazine koye maintenance ba me de manim without makeups without nothing be face you omuma so hyense ne de bo adwe wate waye bimbiri minti se kokwa abo oho se enebe hu bankuta oba muta oba fo kwase adwanda da we bre utikura o 72 o si abo abreso ememu kane akaba oba fun ememu bobo kwasia sengege fa wani mu bra kwasia wo semimanim oba tantansa wo semimanim meme namulo mu kureti etiafom wani mu nyam che wanim e ka ne be makọ wo yi se ka wanim ti se me namulo mu a e ka be ma ne be yi u kire ene so wodi usie asia tutu ni jantreni wote apu eso wodi a wodi o chano wo frɛ fon so wona ate apu eso Maame Owusua efrɛ fon so efrɛ mema ebo wo chaku don komi fofo lele oba besi ofrɛ wa kwaku pepra ho te say me hu comment wa oba besi a otibi kwatwetwe nkofo number e wo media so viewers na wa frɛ wo ubedi che wase Maame Owusua se ne chawa ho we ya blogger no wa frɛ wo ne chawa ho blogger ubedi Owusua che no wa frɛ blogger ubedi Maame Owusua che blogger ne si omusu ye ni Maame Owusua che ye penkoti ankoti che ye pe moti che ye pe satabandro kambu che poa oba besia o frɛ viewers o wa no frɛ viewer hello ase Maame Owusua ma bra still asia kwa who ase na what is ase o ye ase ma bra still ni o brother ubedi ma bra still che ubedi there Sarah carry no okra de wo soa wo twegu kentem e de ko bloggers ho e de ko timi soa kwa no wako jonso agunko from pass adena wo yesa sia betra ho ma min gege ma utuko no utie di 78 uti se buroba esukoko hu buroba abo abroso na de betra media so frɛ ma sha wo si bebreba egu wanum
wote wana de frame ma nyame tua uka wate Maame Owusua mabna este nyame tua uka abrewa kosongo abrewa winade abrewa papentre tese wo jandada we bre tese wo abrewa emrewa mu efusieye Abba, I am the new guy. Thank you so much for the star. Kwasia Maame Owusua nyame tua uka from letete wa betra social media so I am ma o katre ma abutu osi asinsuosuo wanuka mahuro wa pantan se ne wo we nadoa wo ho se ne afidie yi wo oba dada efre dudu Maame Owusua wa betra social media atre Facebook afre me ma nyina nyame tua uka boa abre wa dada abre wa wo be frɛ me ma nyame tua uka wate nyame tua uka nyame tua kura we kapa o kwasia onofo ba kokura tabidi mam kura wo 78 kwasia onofo anyini cha Maame kwasia onofo ba ko ewe 79 kilos aboa ya de ba fie mu a onofo ba ko di 70 years una na fa ne to wate Maame Owusua kwasia abrewa de ati se wo se daba wo pe bloggers ya wi wo mo atwa hye wo mani abrewa because wo ye puopua oba ase man gege nyame tua uka Maame Owusua nyame tua uka wate se wo abrewa enti se abrewa cheso twe dada we bre ati se wo kosongo abrewa Ebijan tutu ni abrewa te se wo abo Ebijan wo bo jantre free Ebijan yomo abo jantre free Italy abeduru ha ama utwem akwa nyina ne ubongire singina abobo afaso kwasia na abom na de be frɛ me mama aboa wate abrewa utwem ubongire si abo afaso abrewa utwem ni kadika homa atete nyame tua uka so betra wo ye ho sa wo ya akora asa maame ngege na ye wo maame panyina me na me di wachie maame panyimu a una me di wachie wo te ya sen be frɛ me ayi ma wo ho sa nkate bo we wate aboa o mawure wukura wo mfie sen o mawure oba besi ahwe wa pantan obekasa wo we nadoa wapata den thank you me da wase akosia no abeye mama nyame tua uka me sama o mafie mabudo aboa se wanyini cheme onofo ba kotabraba no fotabraba ataba tebe onofo anyini onofo away 79 mate yase minyai me boss bi ehweme o se minyai insult no mejai ekenya saha kameka se ne hu abuagum se olo ka chense You're listening to the unpredictable. A man cradle. Orebesi, we biawadia, we free. Sorry, Macodia, we more bessons. Tara. Carry on, oh baby, me fell for baby. Me fell for baby say me nyano. Me fell for baby say me nyano. Naka wo Emily wem on searching den searching kwan in searching akwa obeka se ayi abortion apaso. To the unpredictable. A man cradle. Orebesi, we biawadia, we free. Sorry, Macodia. Justice for Maame Ngege mama. Obabesi awaye when I say Afghanistan map. At social media obabesi awenyi chemi say. Abrewa we awenyi chemi. Oba awaye when I say Afghanistan graphic. Frame ma. Obi anseki justice mami. Obi akase justice for Maame Ngege mama. Betra wana ma ena mami. Join that we better the to say ena mama. Ena mami. Obi anseki justice for me. And Obi kaze o play me audios. Now audios ready say ye prayer manache.
Ono ne de na ebe leak ya me ye pre no na monte da na me audio so amate da de o plan na ye den. Ohu say UK kuraba aboa. But me see justice for mama, mommy justice. Mommy justice. Justice for mama, mommy justice. Justice for Maame Ng3g3. Justice for Maame Tara. Asia Maame Ng3g3 audio so the obi ate 7 months ni monte. Ono ne de na mo ba beti ti mun sexy justice mama. Mun sa mommy justice. Justice for Maame Ng3g3 mama. Sa me timi baby abrewa say ne twa bon no mpenka say ne twa bon machine gun to say na ne chia bobɔ no fuo say ete ha e frɛ me ma baba kyerɛ wade ba Carry no. Obana You're listening to the unpredictable. A man cradle. Oh, we be see. We diawadia. We free. oba ho check bi oba ho check bi ah Sorry, Makodia. oi we be so wa Maame Owusua uti se mosquito kwa wate aboa on se Manchester daka on fun trata koba wan ni ba oba dada wo de fi na koba ye mama biem kwasia ene ka me pa bere wana when wa me ye ma biem o kwasia wa me pa macha wo mama na ho de deceive me na juma mi be du efiti ne kopim bronya bre no o yem be hye wo ma ne wo kwasia abusuafo momme yanko momme yanko yako case ni so abusuafo se ne amunimu no ene wo fa ba bia nkofo si justice for of our mind a trendy Ekofo justice for amai. Media Ng3g3 as a blogger, as a social media. Media me supporti obi biala. O dinukre echi. Se Ghana fo nyina supportu aman krado. Na onya justice number 1. Ababa wa we aman krado ni nenya case no. Ababa wa we aman krado Canada. Ababa wa we aman krado en Canada. Eti eno ya number 1. Number 2. Sani enkrofo ya kase the children involved. 1 week ago no mbeka say omu pay justice ama baba wa bia woti UK ha ne sia sokọ ti say krasi jale bob. Omu pay justice ama ne ba. Dia sa to so mienu. Adenti na obide o pictures abegu na so de ne de agu. Na wo de wadi America kwaye wo te se enye wo ni Tutugyagu. Wa bra me Maame Ng3g3. Me wo clear evidence. Wo bie account no. O send de maame. Eside audio so kan ho. Me ba monte be ka kire aman krado say. When it comes to Tutugyagu case no a. Se me ne twi manso, se me na ya akakora. Me mesode afiri wo wu adakam. Abedi adanse e de amano. Aman krado waka mensem bebre. Ebra na moto che osofo week. Oyi aman krado audios agum no. Me na me ye chenchen hima. Me mokaya tama na sofo che. Sofia woso eche. Osu moto fo che. Mokai se no oliki aman krado audios. That time ne aman krado wa asem. Mokai se me befa audios ni bia. Ya de cheche aman krado for almost a year. Na nyame adom na moto che ya ha. Enso edi Ng3g3 dia begumu a. Na me se me ni aman krado ba be konto kwa. Ana me befa aman krado trimu kan. Na aman krado asema banana kure wo ho. Na yemfa no kure nsi ba bia no kure nsi a. Ene na me yenya atwom. Ng3g3 me ko me ni one of the bloggers ya. Me na wo chima so kura. Wa asemo ba na wudi bimu a. Na ye kekam samo a betimi akabi amawo. Abusuafo ebesi nne. Se aman krado ni baby madam. So omutimi ye bold. Aman krado. Eni ni baby mother.
Maame na no obi awa akunya mu no. Maame na no aye kokroko ewa akunya mu. Ene enkran ketenkete na no omu wo video ni mu no. Se maame na no owa akunya ni mu no aye kotwa ano a na wahye azigiza ayoyo atade ye no. Sa maame no otimi sole eko police station. Etimi di Tutugyagu esa ko court. Ni yase yemfa dance yemla. Me ene kuramanka do special life ni di matem. Ade chia amanka do ka chem say ye frame Zoom e wa America ni media dance ye. Me kire kwan ya me fa so hu ababa wa no. Me expose ababa wa no to the core. Na memma wo mu nyina ehunu say ababa wa no ogina wo no e na ye Tutugyagu. E ya de amaka to dada. Amanka do nya madamfo. Amanka do min twa da bi ni na kasafo so. Amanka do min twa ne baby. Na wait. Na wei eti dia pesa me kacha amankrado ene amankrado yire na ni video ne picture beto camera mu na wahye azigiza yoyo atade ye no ene enkran ketwa na omu wo mu no omomomodi ansan court ho biem omomomodi ansan fa Tutugyagu enko court ho biem na me se mi met na UK ha atna Zoom edia dance ama mankrado sa woni meko sa woni menko se mewuo se metiase se enne ochina kora no me ye frame Zoom a mekwa kodia dance ade chia me bana mankrado so woni mbebo atwede a me ne bebo atwede se op me pese me mfi no me mfi ma se me bai on se me mfi amankrado eye me akameye eye sa na edite when na bloggers ni be intimate taking. When na bloggers no intimate taking. Bloggers ni viewers ni bebre wo wa omo pasem surasem. Asamu ba. Ombeka. Omo dia beto abonten na wo ka osiwadwa. Onse me se masem beto abonten. Na se blogger maka na asem no so wo ka me dia bia onse ho aya na matala nkutu. Master this ade no. Master this ade no. Master this aya na matala nkutu. Momye kotie audio suwe emla. Me se me ni the only blogger baby anokore she. Se wo ya mata onipa me. Se no kure da ho. Na se ye koku no kure da ho. Na ye kosie no amfem pia bonten. Eye Sofia ne na ho airpin suwe esi Ghana wono. Wono de se me wono kure. Me wono kure eda ho. Na se me no kure. Ede betimi atwitwa age no na no kure kuta me na me wo evidence ya. Me frase evidence na no kure ni nyina wo toilet. Apart from that, obi biala. So ne me kasa, so ne me nkasa. So wasam okoto baby ya me ba cha mu nyina so ma me. Me se me onipa me ni papa ye. Aya Sofia ne na ho pinsuwe me ni papa ye. Ena tifu isuka ho. Tifu isuka no so toka ho. Aneta obi. Ayo. Mumenko. Muntie we. Mommy, so when take action. And take action. I was a video here. And never talk about him. I can confidently. Amankrado na muntie Amankrado. Amankrado was seeking justice. Ama obiba ewo camp na. Ene wo ma zepo wo ma no. Muntie. Yeba. Muntie. Me pacho muntie Amankrado
teki Amankrado is seeking justice. Ama womo camp member. Eti adenti ni yese mosomo mla. Na mume seeking justice. Ema moa. Mose modi ya mo konto kwa manfra Amankrado. Nyami ntua mu nyina muka. Ate. For 7 months ni. Manfra no. As we ye video we anoma be fast screaming. And I'm more fire offer that was a pa. Amankrado etimi atna se. Ensuomu ewiemu o seek justice e di amamo. Okay. Ye wo 700 ye wo 754 ewo Facebook. Facebook enipa 751. Facebook ekosoro Facebook kosoro. Facebook aka krabi ni yadru 800 yadru 800 aka kete aka kete ni yadru 800 views ewo Facebook na TikTok so ye wo 219 ye ko 300 ewo TikTok ye ko aka krade nipa 300 hwe ye wo TikTok Facebook so akakra nenipa 800 ena hyeyen. It is a TikTok kula ko 300 na Facebook ko 800 almost 1 point something k 1k no edimuntie adwuma 1 week ago Amankrado yema awomo afofia ntoata amai de ba ya omode zip atoto o man enie Amankrado de eni take action. I was a video here. And never talk about him. I can confidently say, with all due respect, you are a disappointed mother. Amankrado is seeking justice for Obiba. Just after last week, and I need nearby. Omuadu omusheshe nimu ekoliki audios muntie. And a buabo. Mary, so I'm taking action. Ama emra anya juma. First one di kan by way say we take action. Ebe pem na ya ntehwe amfa ho. Obeji obi atse Maame Ngege atena wo fie na be wi akire ensem sei ana be koso. Madam, so one sorry anyina wonan so yi a Maame Ngege egu animu ase. To the extent say, who do oba ejano? Oba na tenenan so. Wa afraid the third person. A video oba e di aiden. Every Ebusafo muntie ni yo. She de wi a wo fasi e chenchim ye. E betna ho. E ka ofani ho. Se muni bi se ni ofaye na adwuma. Ofana woni ho. Conversation na course ni nyina no ofani wo eso ofatimi a policy ade ya e dey e wo camp ho e ka e pese onya justice by all means ema obiba wo do ofani wo but of a pushy public se public be ba be support mo na mo ma no omo be na ye e chen of ama ni busamu. It is a butimi support to offer a bully crowd. And more for soon yan justice here. Moye video bubu na kutia. Moye mema na moye ma. Moye video bubu na kutia si obian fra offer. Obian small sebeye. And obian timi mlengi Tutugyagu down. Tutugyagu no nkasa bringing a hold down in the first place. So what breaking obi home. To say kronfo. Me manko obi fie se kronfo mi wi a me betire nsemu e de akire mu na ya hwe se maami yo fa kulepe justice ya manu no maami no na evidence onya sorry maami no oni Maame Ngege ni case se omutimi dimi rura court ha e ka one ne witnesses ni nyina e ka me dia banka ba be gu wo munsa e wo kromi ha mo me enko eni oba e de aiden akire the third person o se be de ba third person bisa ho say how many times ana sadie yet say asie bra na wuni ho out of your absence no how many times na Maame Ngege eye wo 7 months ni
and of us standing up, ejina ngege konso, pese chintina, ngege deleting account, a free audience. Etika wayate. Mama musema of our mind. And if I had your sahi ye. Mama ne mutamfu mami ngege kontokwa. Mudi abetu abontense makodi baifuote. Ampa mabechicha entro. Se baifuo bi ba be sei mu fie. Wabra mu issues dadada mama leaky audios abegu abonten say Bryce Kigusua ono so akofa bia ho oboboyi ebei nanso ofa ama na adwene hu se asesofo e wo se ka wudwane fire dwamabo ofa anye saa ofa timi gina ma se wo ma baifuo emreki wo home ofa hwama wo home ya Mamusi ebireki of our some home ya ene mutimi betra bonten I love you I kiss you I love you ewa bonten beyi kantante sini ewom of our fix it move home edu of adia so amusi obi amfre no de ye nya ne sawo edu of adia so musi ofani ngege won tokwa de ofani ngege ni tokwa dada Edu obi aso also offer person use this opportunity and the fighting gege dada offer ni use for offer to choose more over ngege because me na me se me ni wo fa konto kwa bi me support ni bi o person we ye bia na o kure bia dadie ana me ko ka kire offer any James TV enya misunderstanding Ena me de manu betu mu ena obi kotwitwa audios ni bi koma awofa etwitwa ntroche wofa se me makwa kodi James achi me pacho fa James ho se wofa wanu ma kondua akudonku a James o sexy don uchocho mucho she never disappointed you. She will say she will stand for you. Huh? She will even order McDonald's for you offer. Eti offer. Sanya ye konto kwa akasi yenyai. Yeni James speke ye wosi yenjai. Ye jai. Eti offer. Engege manu amede kwa kachire offer man krado se. Onyai James case no. Enu eni o. Enu eni. Ene ewi today offer. James ya me kachire wo se. Jai James ho na e concentrate wo mu evidence ni kuta wo mu no a ye betumi ye ma wo moka unsa na no ye betena o se wa boka 9000 na concentrate ni etimi media dance ye ma wo no usi James ntokwa entimi sesa bibia James asema abeka na James wa no pafo ene dwamafo ba ene ngege kankai ngege tokro ngege kokumu obi ene ofasani ma we emu bia ni hono mo a esom bo chen wo mano a oba besia breki wo home na concentrate woni emfa evidence ba na fa ye adwuma ama we nyina mimbre mu amayo mo kai se papa me to sa audios ne ba no me di audios ne be bro amankrado sa amankrado krado me de bro no be 2 years na momo se amankrado de mimi so mi audio bro me 7 months ya mo de be compare daddy amankrado pa onko so a engege to kankan amankrado wo jai engege to kankan no ni page wo be da aguro also use ngege me on me takura ebon engege to kankan kura ehu audio timi generate sika wo of amai page so building kofo page of amai manu a wo be chia kura ko good page so create mi ma of amai sika amoso wo fanyai ya me ni wo fantokwa wo se sabire wachi break obeto so onka se wajai na sabire die won fa energy no enkoso an fight obia obesuo suo na wo fa aman sa na omutio of aman tene ho a on peso be involve omo kontokwa yetia yewie ya of aman ba yewie ya ebusiafo yewie of aman ba Saturday
of Amaiba, Mudi Saturday of Amaiba, ye we ya of Amaiba, ye ya ko of my page. Kasefia of Amai Trasing Fabin Kaye of Amai Sing Gede of Amai page in Yaman Kwana mi different wo. Me need to free a moto check. Me need moto check. Meti menya evidence. Let our moto check software or tro ye or man sister graft man no. Any link ya ma me send man no. Any minini me anu nyina na come on we report moto cho. Any account page in it from evidence wa ha. Me need software moto check. Software no didn't kwofo yire. Ejaya software no wo chin kwofo yire no ma ha mu. Eche police software. Minini nyina o ane gangi ya report ne wa eda so wa me phone so ofa betumi asend ya bra o say enya me nkwa na me kan wo page yo enso ewi akire onse wakobie page foforo ena na we defend no na me ni moto che ene kan wo page ni nyina gu from evidence wa ha clear metumi di akire o minini mienu na ya wo page no ya mutu ya asrabata enso se obi a wo new page. Was a kawujina fifi. Now ye fair analysis. The engega ni ye. Na de kwa. Why didn't you say who page no men kwana me cut off from me boy? Mini moto chene yes jumano. As who say will be a new page no. Who say with the moto just start here. Page no uncle because on your beer. He fucking nobody. Ebesi na yaso onkonko to clean bed sheet in fameche. Unso dibi fan chire you. One clean bed sheet. One clean bed sheet. Moto cha. Menen na cow page in it all. Nasa wa famai. Adi ngege tuo. Engege tuo. Engege hemo. Engege hemo. Engege anuo. Engege tio. 7 months. Na pofi antwata. Mwa kuyi audio wa. Asa kwa Kenya offer. Adjuna befia mane unu se, hey, ahana mi jaye kodi Jamison ngagachi, ene rati machi. Sabe wa samu da menim. Na muama kwa yi audio so samu di babe guma amin ngagani mase. Mako yi audio, edi be guma amin ngagani mase. Na audio na kwa yi audio wako bere wafa kura. Osi wafa wedi enkoye komo enemy said. Na kama wafa ye ngega hemu, me bi kankan moleno. Eno that time no ye dey. Common issues. Ogolobi na ye mo. Where would you mean kebi ma wafa? Because a bra me himself wafa siki justice. Just last week in a video way. Esiki justice. Emma interviewer. E course wo. E wo moto check e show so. Me say if you people like it or not, yeah, the justice. Ama of a man. Take action. I was a video here. And never talk about him. I can confidently say, with all due respect, you are a disappointed mother. What's about it? Mommy? So one take it. Of a say, moto check interview no koye no. One maami bi na we gini ho. Ono em say public figure bi ametra ni fie da. Public figure bi ahon kire no. Enkwa ahonyehiem. Emetra ni fie. Tinehwehwe ni mu se kumasi fuosum. Wo bi ahonyehiem. We di kaye pia bonten tinipa ne enkwahwem de ne ma the social service near my baby good gem. Baby pray victim wa bonte. Na woman omo ya cheme me man. Ma catch her. Woman in a British passport. Me man so ye involve kuta British passport. O ya Ghana ni me ya Ghana ni. O wa setna wo kromia me wa setna wo kromia. Baby apeso de kofa kone en feso. Na ka ehon na ka mbe hu se. Me nya bahira brewacho. She. Oh, criminal woman like you.
obi a wutimi kwose sankofu eni nkrata ekoye adwuma ema yuka ban betoto office mu ewi akire wo se me ba wa brabom ena woni am asai obi a wo wabu yuka mlaso wo obi a wo wabu yuka mlaso ama yuka ban abeto office mu Oya mesere mo hoya mesere muntie senia wofa narrative stories no na mo mama come story ni nkyere mo muntie ofa ye adwuma wei mo sini ni twase di ho ofa man wo mo a wo ba na wo prezi wo mo na moto twa ena we say ena we di otimi record ofa man moto twa wa record wo ne o tira wa san record wo tama no na wo ye file gra wunti ane na so o record wo di begu abonti enye se tama sa bere ya ntoko asie etia no dia ye wala wasem ena we dia wa ya blogger papa ah what wa who praise you they don't fucking care about you masa tiwani na fight ma wo ma na wo mu bie ni ho no ma chen wo ma wo mu bie ni ho o ma bobra chen wo Omo abetra se wo ye omo ababa omo bia ni wo awko amane mu sesia they will stand for you the people you see them enemies no they are not real enemies to you me see bet me approve audios upon audio there wo mo se no a ne na hu kuro no e kafa wo ho me bet me approve audio upon audios and something bonia onye wo so odi bediwa ansa na won fani wa on fi asase so they can never love you muntie of amai take action I was a video here and never talk about him I can confidently say with all due respect you are a disappointed mother. Mommy, so one take action. Ama emra anya juma. First one di kan by way say we take action. Ebe pem na ya antehwe amfa ho. Offer amai. Send your work say first one by okaso obe take action. Second one obe timi take action. Offer amai eko fourth time kra only case. Only case. Because me my ear cases bebre dia guo chen obechile de ntia de meme de ye no ntia otimi pia bonten a granting interviews upon interviews with the family a breaking my privacy including Emma eba Bejina bonten ebe di intro eba Timi bejina bonten let me see if the correct charger is that correct charger timi be di intro ebe ka se me ekromi akra mimi ni nkrata na ya mame 28 days you said ko jina property so o pesa o court o pe justice di ama o ma na ka ko grantee interview o ko grantee interview e ka se akra woti UK o chechene be ma e ko twa tro kakra ka se ba wo mo de beba na hia me see omuni case if these people can beat me to it when it comes to UK law omutimi de metiko ka forma me see podia na ekuta me maame ngege no me di podia na beto form me say when it comes to emlem na no muni so mbeko emlem no muni kan be jimi omo omudi kan be breaking law no of amaye dia o ka say na first o wan tere oni he because we ba me the UK blano e be slap on the back now I will make sure say anytime omo be waste me e wo court me jisika kase e wo mo dia to sumienu of amaya sama na wo ka of ama wo be ko omo ntoko ama wo mo ba edru wo mo so a aso mu luku se wo mo ye special chen of our bobla chen wo mo of our jini emu do chen wo mo
Of when it comes to this stage, yeah, you are better than them. But it look like, say, these people, you allow yourself because of obi because of common enemy fight. These people was stupid low. Ready, you stoop low for them. You did stoop low for them. And then we are so much less say, so stupid low from Obia. And they don't appreciate things that they took advantage. They think so hona abo hoso. I say we ni share. I say omo frɛ na woba. Omo frɛ we bia na minim offer. Omo bre usika na minim offer. Omo bre u bibia na minim. But the way these people are treated you is because you stoop low as a big man like you and wabobra. You stoop low for this people. One now can you also back mienu miensa and you are still going. I know, say, still obesako for the third time. But me evidence is a kutame. Papa na boni hu dia wakane hu tam se wu nipa ye friend wa mankrado. Woni eye me nua ba ayi friend say. Wo amankrado mama part. Amankrado mama part. Na brown. Or say papa we was say wo no what do me from upon in chamuda when muwiase amobai especially or casam na no asaka especially Kwame Mike when jina na solid dem abodia amai don't force yourself baby I am pel me mama ngege e ho na me ho eni ebe jina puppet so e ka say yem pe mi biem eti I'm not that stupid. Nina mi nibie, minisika, yeah, me ye wiemfo, o hieni biba. But I will never stoop down. I will never stoop that cheap again to go back. Abra audio da bontia. Audio ne kase bia omudio ma yusu yen adampo yen. Ah. Nobody. Rejuma amatene media iso. Edi ayama papa yi. Enka ye kumi ato achene. Obi bromi ya bromi shenu ya bura ye dia bromi ewi achire papa iko jina puppet so say onimmi o edi kakra wo so onimmi onim na ho aso ne frɛ ne ngege no ababa awa no ababa awa bi papa we pa omle mi 2 billion onye mi wiase papa nyina to go back me chief futuro nko anu obi hu. And I make a chop me se bibi kutame. Betimi edi adanse esai sa papa we ni tinwa. Ebi se Nyankopon afa me kutami. And I menye sure se Nyankopon su di bibe kutame. E ka me to e dia to bi mu. Na to toilet. Ama you know all these things. Na me share e maya battery baby. Han water for maybe kakare bi. And maybe I nim ya katrema ya. And what are the form maybe? Na every day. Now show back on of bit to say James. E ba ye. Katre James say James solima ukunu. James is solima ukunu. James is ingegedi ade na me. Amen solina fama me sexy don. And then James na so di you. James na wo pe no e de na hye botom akoto na to nsuo. James na woni na ekontokwa. Ufusu na oye wo tamfo. James na asem ba ya me so wo fajai. E ma wo de wo asem ba me so abepim ne. Ekodi nkofo ye chi. Ene omo nyina srabata. Onso omo nyina akogya. Omo se wo ma ne de. Omo anwo na sebisa wa anwo wa obi anwo wa onimu media dia bi kakra FM me pese me go so too much me na mana of audio ya o man kasa eliki audio abeto abontin ya se omudi begu ma mi ngega ni mase audio ya ko trigger of hamen abushafo me na mana yeso omu pe audios e dia ba be cover so Any abra this oko video mami twemo. Ana this oko video wo yile na ne to ase ato down no.
na wetimi dia cover sa amankra do trigger wesuo se Ghana fo mna metie se Maame ngege keka sofu bia ne nasi tinkude eho ensem enti na sofu no se me ne tena ya mankeka ne ho nsem o odio na mo de ba bontini nyina ye tama sofu ne beka aseme ho bare sofu ne beka aseme yo ba fon sofu ni ko gina ne property su ko di matem ekoyi mi fie ni mabonti ko yi ma wade ese mo emuai twa mo hu hia ase mo mla na mo fa be di matemi sa tam na bufuo ana no so me frep ayi eche na me so me ya na me so me eni ni di nkomo ana wakọ twitwa asiso bra je so ko video wo ma me twem begu abonti ho ana ba bia du dia je so sinesina engege twaba kakra na aka no utiti mu sinesina kebab ema ne tete ne kase yina ya te se kebab sticks afrana wote Coventry na ne ho ya te se kebab stick no masa ba bia du dia je so sinesina engege twem na ade apata man krado na yemna betie ensama engege kafa sofi wi dabi entimin kata justice neso usa upe talking point pa be kata sa wankasa audio na welik menya sure class engege twaba usines na kola betimi akata because engege twaba usines na omo de yede entimin ji amankrado ka wakobo entimin left amankrado chese ya woni ema bi wo hono a senye jimia ya the criminal case say di obi oba abesi etimi abawura oba fie akotwa oba wotie kunyam ehye azigiza yoyo maternity dia begu abotene ne ma meti ya kwa say ye ni neighbor ama ye jojo de mu ato o se yemna mehwe osofu bi engege kana asem na osofu no ye innocent wano wasofu ani audio da bontia wasi wani ye ho ex president yakokum nipa ono kora wati ho didi o osofu no so wani ho ex president ekokum nipa no de apapawa ni audio ni dako osofu na wafa afon fre Maame ngege se Reverend Obafuo ehiti ayon de tata ne sofu bi achi ama omu hwehwe nsuo gu ne so sofu no a onu nanu masam da ho a wase wo bofu atu ne yire ni baako eti yemfa meye video sofu no a wono oframe a wase ne yonko sofu bi entoha edaso chese ne yonko sofu bi entoha naked pictures yemfa mna Maame ngege na Maame ngege fa meye life maye yesan kwase ni Jimmy life we nyina awie ababontia be pacha me na me baby sa asofufuo we obie ni ho de me call court asofufuo we obie ni ho ma me court letter asofufuo ya wo di fake information fa your friend is saying wo be breaking fake information efa kusibuaten efifa baumia nanado alancash Canada Japan ensema wo de ba ye baby a JM omukotutu nuro kodidi nuro ni nyina wo ba be kan yo na yesu yeti abontia ni yeti abonti JME Baumia JME Baumia Dampali Papa Baumia Kuzibwati asofufu e obie ni ho obo midua obie ni omo dome mu okokwa mu kura mapa o macho sabre o ma lifti so many years na ni megu ho ma baba pa ma achaw na papa we akwa gina ne pocket se won so maame me se matemi baby o ma me tambe mu etinya sambe grant interview papa we twa kire nkofo se me de akoto obi anim se me pe no nompe de ente se Ghana nompe enompe na mu ni ho me ma yakete wisi o me nye me ho soso na so enam enompe de mempe eni
de ye pona ne kora na enam wo ho a mepe Mary betra me ye papa dan pale wasen wangam na miduru Ghana kachia ya kache me kiade makotuma ba ama papa we ese twane ho engega ko problem o emwa papa ibe buangege wantimi amwangege me fisam ni mabrabo mu nsem esi that time ni nyina no papa ya sa ton ama me ne wonanam na menya problem say ya wosu na menya problem o say nya wosu na menya problem de minim ne say waka kire me say oba se wo kwa awuyenye mu afre me meboa wo braje kiti waka je so nko awuyenye mu beboa no why na wakwa awuyenye mu a wafre ne say o meboa no na me nsore emi yemfa mefibosek o mefe papa mefibosek sa wo pesa wo di wo case ne ko court wa me pa chaw omo na send a picture ne de ba he wo pesa wo chi me kura me tuma e wa ha me ba be di evidence e ba wo dia mo chi me tum me say ade bia mo pesa me be di ho evidence wo fa because ni pa kro no kra na ode adwuma ne ma no ene wo nyame a wo be chi me atum na mo amaye mo bone na mo amaye mo bone se sa ni o ma wei e ka me ni between wa wonim koma ayedie you know it wonim koma ayedie obi ani hobi na wo me obi no erade no abetra say eti no wan tua meka waja wo ma e wo hono mo eti ka me ono ankasa fra me say me ko problem mu a e ka me mla no tua meka me ko problem a me mo ano me ko problem wa timi amwa can promise bia ni wa cha papa yi me say me wo me ne conversation bebre ade no kura ma adwene ni so no na wo promise eniema papa we ya promise a promise e de na no afa me ho a promise ne yesi ebi ni me kwati a yesi audio dia o expect say engege be mani sika me kwa ho kire mu me de beto wanim we timi amwa me obi a me nya ne papa da obi a me blogging ne man da obi a won fa naked videos ne pictures and can chire obi say yen sending from mame modi amwa modi agora 2019 and near ma me ye free 2019 abepem sabre no mo ba say me ye recorder keeper me ye recorder keeper na me ye recorder me keep records and kasa ni pa boni fonti ti me fra hello jinaso me de o ma oba we me sister ne send we me law me sister we on send audios we on send sister we jenema no me say one ma sofu we hu information that time na o ma ne se dem no o ma da me say afeni start na be bia mo pese ye wie bia ye de be wie ansa na obi afira asase we so se me se metwa so na me ko na still mo da so tutu abo e twetwe me ba mu no sabre ye be wie enye bi ni maame white asem o enye ba bia me na ma me firi ameba no ba bia me firi ameba no e ya banka ba asem na me ka enye maame a ne twem fitam maame white nation there be so kankan nation daddy me se me be kire mo how you see keep records from 2019 when you na me cho na ya say amode wode na ma mi ngege na nka mi ko problem no wo de yefa ne say me adwuma wo de ma me ye no na nka wontua me ka wo de adwuma ba ka me na ka wo say ka me bobo e ma uti wo de me ka say me pe 1 billion 2 billion 3 billion kura every wa o de mami wa fa mami kwasia bi se bakọ record wa begu abontin sa kwasia na woso moto che no on san fa na record am labiem na menkeka ensema kase asu chensei audio so sa tato evanchire no na kwasia na onu wo liki audio so gumu no ono ni ono na ono onye me target aya na me pese de audios no fa ne ho no na waba na wabetantro na wade akyinye na me de mimi kuta be defend myself sa na aya na me pe no
na wo tikejetia to mane me na ka mimi wo bibi da wa na mato dia ma no na wo me no wo business wo de wo twema kokeke wo na wo twem moto che wo be twem keke wo be twem keke wo be twem keke and Obi can was it that also in Ghana respect those who insulted him. Or the respect manner on pe. Eti me kwati yesi audio bia. I must say me expected this. Now they think me expected this ya. I can be near expecting. Ah, and ne Obi sending Obi naked pictures man. Obi sending Obi ade jemu audio suman. Obi sending Obi information now your blogger. Na wa fa adwena to na wo so de odo ene na da ye de ada na de bedroom social media me ba cho say ye chi watomu a ye kobo wo ka for defamation hwan ye bebo ne ka me busamo hwan ye bebo ne ka wo ba ye ya wo ye audio bra me say obofo ani ayire ani atutui ani ade e wo ho ena me ba ya na me be kan ya na ko obofo ne yele de me ko ya me si audio suni nyina wo na me audio suni gu no so omo pew ba kukura ni wo be ka dem o so me nya be ka so omo nsoma me no eti ma say audio na wuti gum no sa be frɛ me na me kan sama kese bra na be frɛ me na me ka demand dia kakraka na dia wakati esiso ne die bra Usodi a wose me ena me keka obi ho nsem me na me keka obi ho nsem ho se wa uliki ko se na wa liki a trigger amanko ye behwe the people involved wa nkasa wose papa na ye fa ne ntoso na ekeka enipa bi ho nsem me se sa wose pe kwasia ukuta babru mimi kuta recorder Oso ni mi bedi agorowe. Masachira mo mame nko. Makofa bakatelina she. Bakatelina makofa she. Samo ye mema. Monka a whole bloggers, a whole viewers in mem. Still me metimo kwakwa. Eye fat. Me metimo kwakwa. Samo beka tire we are singing asa na me mo employ me. Meboa. Manka. Naka wone ye kofa u naked pictures come ma blogger. So ofa megu ani mase kofa wo kote e kofa wo busu ani bi twe koma blogger bi si onfa nkogu nani mase e ke besi nne ka otwe manso wo si MPP fo achew e besi nne wo da so tan MPP fo me se aman krado me he sa woni mi ku aman sa woni mi nku me se safa ga ne kokoto ho Ekoya wasiki justice di ama wom no justice ribesi of amai say omumla emechi maami ngege fa maami kokode atia ne se of amai kasa no wasi engege di obi ba tena ne na so ena waso video di asi obi ba so ena wa record obi ba I don't want to go deep but amai crowd story no entesa amai eni pan menini ne di nkomo enipa no meneno ene di nkomo e brankofo we ba bonti omu gumani mase meso me ba ya me bekika bi kire no that time ade no ko ne ko hwe video na ekuta no ko ne ko hwe video na wosi ekuta no oti ye ma post obi ba video e wo mi page Ghana for mi busamo ma post obi ba ma breaking obi fie se me sheda ni obi komi breaking fie akofa ne ba beto abonti da bi Pepa machawo. Omo na si obukuta audio video no. E koduru court wa. Ena me lawyer aka kire me no. O si e koduru court wa me lawyer say. So mutimi bomodi koduru court wa. Asem obebusa wo omo judge ana asem obebusa wo omo ne say. Who recorded the video na ono ne sakan no. So otimi ka se tifuye. Ena record afa kire ade amano a. Eka wodi abanka babegu tifu yensa e wo court dem ho because emla ne tire se me record e ma bonti
and I'm recording she come at tell party. Onu mom na afa actually. I recorded me voice involved. I record I screen recording obiba at their command mame so of I'm in court. You people are jokers. Mumla bontain na mume fight it. Mumla bontain na mume fight ma amankrado. If we say and chai and amankrado fight mama. Mosi ye leaky audio wa. Ngege pesi carefully will be wo. Abua obi kofa sofu bi tunumu. Obi kofa sofu bi kote. Osofu penyini tina Ghana. Ese sankofuo kote. Ni yonkwa sofu for information. E de bra u betina se fabla na fa be ye video. Ebe gu wo mani masia. Kwasie aya na odi a channel why. Etifu ye. Okra de audio da boti omusu omo yusu omu yusu. Ombekoso we yusu na nya mimi ngege. Media me when me yusu me ba kope. Unyame yusu me biem. Etifu ye. Obi kofa obi ko ekofa wo man panyini bi ho asem. MP bi ho asem. Wo ye ne blogger, wo ye ne ba. Obi kofa sofu bi adeja. Ade bra se fa di tunu mu begu abontin. Aya enkobusa ni sika wo ho hehia primu why. Aya expect payment why. Ye chani free. No mo de wo court a. Obeka che se wo smile. Uni chance ni why. No obeka sa che. Eti audio na ade abeto abonte safa phone na frame. Na menke kansa makese esoso eche de wo ensem na wo audio ni me de ahini mo man ka hwe o. Ensem na ewo audio ni mu no man ka hwe. Ensem na ewo audio mu no man ka hwe o. Ensem na wo se wakate e de asiso se ngege kra no opesika ngege kra no opewe men ka hwe o. Bra se kan wan e betie wo so mu nsem. Bra se kan wan na sa wukura na anu yu ba ye wukura wanya bi se papa ne se onu ojiga obama ni security si ayiraila sa wukura ba ye wa benya bi de kontoka wa wu twem akotrotro ni a wo bo trotro etwem e wo bi fie animu wo wukura utimi ni efio ni penya asem utimi be ka se papa ne se onu de otimi ma ne body guys nyina ayiraila umpo Ukrasi utimi nya bika. Utimi benya big besia montin beka. Se papa ne se obema ne body guys ayira. Na me efie wura, adwuma wura. Se wa beka se yetete esisi so meboa. Aboa. Na mode na bana video ne ba aya me se sa video na de aya he se wo liki audios wa. Masa jajimi no na liki audios ni ye. O se we audios fa abegu wani mase. U audio sufa abegu wani mase. U audio sufa abegu wani mase. Audio na wo se me ka se yenyi we free wo yenti we free wo. Wana na me de kwaye adwuma de support no. Osofo no na me de cut and paste. E kwaye adwuma support no. But me ade bia me yafa sofo ne ho. E de defend myself. Se ehia se me nyimla bontia. E bia ni wa aye cut and paste. Adie bia wo me ye bia monte e be defend Maame ngege e bia nu e be cut and paste se ngege ye cut and paste dia ne no e bi no mo aye ye bi ba e ma ye de ma ada sofofo no obeji obi etse Maame ngege atena wo fie and take action. Of my sanity, would you obi to some Maame ngege wona ho hiem engege a woni hwe engege kankan engege mole engege the White House se wo gine tena wo fie na opemwa na untimi mwa engege white engege kankan a ya power show enko grant interview enko ye audio suma ngege tamfo enfa me go abonten se enipa metie. Because we dia grown ngege charge ni oma ubedi wasum di mama ubedi wasum di mama so what you say me be pamwa wa amwa me problem am ko mi obi ana minim ne da e no tam sika 400 million
Obi a na minim ne da o. Me case ne start no. Obi a minim ne da. Obi a men command da. Problems na ye bebre. Engege my toba. My ha. Also me starting with legal issues. It costs about a lot of money. Sure. Legal issues economia. Almost 15,000. 15,000. Obi hunu ene cheda. Obi a minimum upway so. Obi a min kasano eno tam 400 million. Edi breme. No kachem se min yesika. Min tia na de back. Ene nyankopon wa yematom. Ena obi domfu obi. Se ma pa omwa je sikano never call return come ni pakro awoni muka ani se mutimi betere obi se engege ajijiji zombie fo ebije gabubo zombie fo ne ho bosia na ye me mata ene nyankopon adom ma twimanso no die mu oden awe ne manso ni nyina cases ni nyina die mu oden abramo mo wanga na sidi sikurani maame na metina fie hono o maame ye adwuma ma no na me ye na advert for almost 5 months me ye na advert man when tiameka o de meka was otua say advert ni every month say was otua me 700 and now 600 pounds wa on tia ebesi ne o de meka etu obetrano asi me mangege 1000 me danase me mangege wesi won fan froka maje me danase me mangege se wesi won fan tosua me danase na me business na me ne ye no advert no se me nye obetua me ka no sika no ene me firi ho ene wo to me ni o magu abonten mama me the warning at all. Me the warning at all. Me the onya de ba me defend me ho. Eye fact. Edi kwasia audio na motiti gu ono. Edi min kata justice for Amankrado case ne so. Wati. Momi yanko. Adam kaso obi ni mu bedi agurana. Abusuafo Amankrado case na so ne wo. Take action. I was a video here. And never talk about him. Yeah. I can confidently say, with all due respect, you are a disappointed mother. Mami? Any Amankrado. Sautimi sawo. One fa Tutugyagu ansa nko back. Mame America for freme. Mama chle evidence ne nkoma na oni mi difa account ne ho. Any audios, any nyoma MPA, Amankrado, you are a disappointed father. Sawo bakamlemu na ube praise woman, you are a disappointed father. Oba kamlemu no etimi amefa fight ansode anko Amankrado so wan sode anko ama woman na you are very disappointed father because omo wudi wo machi a wo kuma wo no obi aniwa wutia ne na so a on revenge you back if you kontoko ewi eche ye didua bo ne ja wo kwan woni tifu ye kodi agro ewi echire odi audios osini buafu kakra odi audios ebe say woni asofufu nyina ntem this time boni be no waye ugina ntokoma a wo ko eni akofa wo tamfo di aba besi ani se wan sode wo so na be na bra ena bra you are very disappointed father. You are very disappointed. Se wan sanko Kenya court case no. Se wan ko anko Kenya Tutugyagu court case no. Mama sesa audio so ama. Mama sesa chati ama. Amankrado, you are a very disappointed father. You cannot seek justice for somebody kids and leave yours. Abusuafo, mommy yanko commercial break mla. Why? Na okay, Amankrado,
Now you're disappointed for the tear way. Enyan komodie. Wow. Beware of this. Yeah. It's media to a Bluetooth or can Yes, I'm telling you. Enyan komodie. Wow. Say, Pastor, bet you made in a life are too dangerous. You shouldn't trust anybody, including us. Mama, who's my friend? Hold your Biama will be about the question. Many people are not coming to my house. Oh, the way that you have on here to Jagu, to Jagu, I don't know why. Anyway, so audio. No, I don't know Kasa. Yes, you want to put in common. What you want to and you want, but I'm not going to better audio. Now, I'm a problem. Evidence, man. I don't beg us to allow their coaches account to the Guna church. It doesn't look good for her. Maame get the account of a symbol on our SƐCRɛTS. Because on the sign, throw your of a symbol. Because for Ben. My friend's sister Penny. For meeting shoes to see about Julian. Somebody who makes me a children. If I feel, well, per se, if we see not what you are doing, you are free for why? No, yes, I friend. I'm not sure. What is your see the man telling you, Coco? On the time, I mean, say, oh, but come as a white pick. And I be close to me, Matthias, a girl, no. Or we soon pick a say to the Guno. Yes, a girl, no, a dower do more cocoa. And then the parent said, yes, I never pa. And the chaps, you ask me who said, or the time come on labor. Or baby, no, but they will say, yeah, you don't want to do the panel cocoa on us. And then, quick, I know this was my sister girl now, I didn't preach a bear, I didn't. I don't know what else is doing, the man comes like a man. Say, oh, Jimmy Pa, Nanipa no, you have to know what time to be picture. And they are looking for Tatiana over the no, I say, Master. Amankrado. Me say, sa kwa to ho. Sene, baby, I could do, apemo, amwaba. Sa kwa to okoye case. Se wo adanse ye kire se ababa wa na ode wo ba ha no so wonya Tutugyagu no wenya evidence me ba betena eye zoom mu approve audios approve videos approve chat upon chat me se fane ko se wan kipu wan se wantimi ansode an sorry amana na se wa ani maame na na wa shejala bia eda kunya ni mu yekotwitwa no ani baby a wo adwuma mu a ohoro na aya nkofo bi se saa ne ma na no ohoro no maami ngege na otwitwa bre no ontwitwa maami onko twitwa pictures mlami o me omukotwitwa wie na beto app ne so a ne de link ne send me a eno na bi ena me de be ye live obi ani wo Tutugyagu never work for me. Tutugyagu onye adwuma Maame Owusua no mo fake accounts Amankrado wo ye Maame Owusua den so akora ye diwatam akora ye diwatam sa eno mo se wo ka wonu tum na wo mumu hwan na mo ho ye echa wo ba oma no omumu hwan ena wo fa asene mu kura omugugu akura ase omo se wo mo tete kuromo omumu hwan na betime de wo mo ho atoto amai sorry you cannot seek justice for people's kids and sit down. These people they never like you and they will not like you. Be on your own. Who are thankful and who are thankful to am thankful sem and them tokwaso. Nani wa dofo so koso an to am dofo and tokwaso. Stand for yourself. We want to see you standing for your kids. Sure. Now come up and think come man say. Hello, Papa. Good evening, Hey, but good evening, say.
Mommy and beginning. Well, see, beware of dogs. Beware of dogs. Yeah. It's media to a Bluetooth or can near Yes, I'm telling you. Omo mobile life ready ade no mutimika. 7 months ocha achiachia ocha bare oho kankan omo trom sa ate oba fo lelele wo de ko he omo captions caption here fo lelele zombie queen. Apart from that, am I fufu lelele mole kankan ni twani tunumu ni ase no emu bia ni wa de justice bebra woman o bia ni wa mole onsuma obi aso onkodi mutu otwe onkodi mole kodi kankan enkodi she amai onsuma obi aso onkodi bai fotwe mese wo de aye akore captions a wo mo de ba kofo we bubbo mu ti se kana mai batan e komo de wo mo ade no mutimi ye apart from so mese wo ho bare oba afon tutu ni jantre ni edidi nkofo ekunu omo so nsemi omo nyina edidi nkofo yire kwasia bi ti wo se edidi nkofo okunu kwasia na ono ka se edidi nkofo okunu no wono ne kodi wo bi yire editi abonten wa ma caption edidi nkofo okunu fofo lelele ono so ne be ma de danwem town where your friend town help akotie obebi obeko depression mu bi e pekotie deda for media otimi fatuam no okọ kotie fofofo emema no mo kote ebo odin no obi ade zipato de kote mo amai sani ama we amoa eteki tutu jantre ni ashawo ni bema honam kankan tunumu bi bema Shwa sejin akokora tifuye enu obedi oba oso odo oba so obehun sa so oba ne ho bon ema kwasie bi nkokati tempesti mesi so ema metena ho da bia mese energy shift o energy ni nyina siki justice ma wo ma mesi wo mo pa wo ne betre nye pe o mu stress na ngege chaba ewo edua so kebab steak omu pamu omu nsina engegeche ewo kebab steak so omu de be divert attention. So one taking this girl on, am I? Now we a loser. Because we will not better down one and we a child. Ona ma wo kwa adwuma hwe wo shu kakoma bi hwe wo shu kakoma hwe wo lunch bowl wo kasa wo jiji susu ewo kejetia enso wo kwa adwuma wo lunch bowl bon what done it lampo officer of me na me wo fa ne hwe picture wo mu betwa lampo officer omo butwa kote en kra from say omo butwa kote ne wanzam of a when you put on a pa, o quaid juma, shall bag say, o call, tis a one zamini, a cockra. I want another classy, a feature, a chicha, bama. Shall we shoot Kakuma pan show, as an a jumana de quire, a juma shoe, what a quire, what to me for a juma shoe, and co. Shall baby off an utogas, make one near batogas in a sia, our moody child. So nim na wan so de pay justice ama uma ma mi ngege kankan me fa na wo paso engege edi na simile me ka se fa kwoti be shem engege teta engege ebi engege dien me small I will have one me TikTok na teko. Ah, baby, mama so TikTok ni bi. O fa sole. When they hear sole. See, beware of dogs. They leak the audio. They leak the audios. It's media to a Bluetooth or can near Yes, I'm telling you. A young comodie.
Oh, say, Pastor Betty made in a life are too dangerous. You shouldn't trust anybody, including us. Mama, who's was saying the whole program will be about the question. Men do not comment to my blame. Oh, the way that you have on here to Tutugyagu, Tutugyagu, I tell you why. Anyway, the audio. No, I don't know Kasa. Then you want to go in and come over. And you are but I'm not better audio. Now, I'm a problem. Evidence, man. I'm on Beja Stella, their coach's account to Tutugyagu the church. It doesn't look good for her. Aman krado kentinka. Do not disappoint Nana Sewa. Yanum bidia yanu personal problem. Aye. Yanum bidia yanu ewo personal problem. Yanumubi yanu ewo personal problem. Yanumubi yanu ewo personal problem. Oh, TikTok, yeah, me who? TikTok, me that's what TikTok. Oh, TikTok, but yeah, two voice. TikTok, I need dum phone be a TikTok, ne dum ti me ba sesia. I do want to. Amunyina so mamu ko me ba. I was ya TikTok na TikTok. TikTok for na efre me no. Me turn it phone on no masa ko TikTok back. Eti wafa. Amaye. Stand for Oma Neng baby chum molly ne ho kankai totobi ba cha achia e cha atnetene eni pa de bare na moto obu kankai na num ebon ofa eno de emoguo ofa bra na betie sa video we na no way for Satan. Emma wo bia emma jimifo bia metu condemn. Emma kwasie bia nya ni tifu ye jese wotene kurase bonkofie. Anya kwanya nam desert so adwo anonom jonso. Abetena brotire bubom te se kraman. No fa kwa we ya wo bubom ni ebubom na usuru ana. Menti ase. The way was bubom te se kraman ba tan ya. Nani ba ko abono. Menti ase o. Because akwa me kotena onu obubom sams what is he doing? Obuboma think is what do baby no team fifre mahogany ensano washane pafo no watchino and na ni niama na won krase omo na entry papa ma fon sa mam totobi ma akurasi jantra fo ma kobo yedi akurasi yetimi di omu butu bochi aho every one mu free no omu hu abonsuro omu hu ahesu we no matete don't touch me no mo de kreton wase abre no e na ahihye de kreton na hihye na ni ase eno no fa mai usuro ana mentias usuro se wade ukoti baba abeto abonte ana unkwa na ukoti da abonte se me mami ngege na me si wo bi jinkwase asem kire me pese mi face no me se me dri nipa no ahwa anu wesinesi na me twaba e dia ba begu abonte hwe na me kama dwuna che na obesinesi na me twaba begu abonte am fa ho me rade edem na ana ya start foforo yedem TikTok dem abuzi apo TikTok ya back me be se bibusa of am say abetna wa na we die na wig die over se ka mu bomu ni dede we die a ekedu ahomachi a masalachi omoye ya nina wala kubalila emubomu we masalachi ahomachi emubomu we awo so dia na odi konko atuatua niti kai ofapa me dia emema wo mo kasa bubom edi maame ngege eka maame ngege anu tum edi maame ngege deleting account edi maame ngege to form enye bini masalachi ahomachi paibo
Ola Kuba la la Kuka. Of our stand up for your kids. Of our mind. For welcome back TikTok. I call him, hey, I am your pa. Hey, no team 50, no team 50, no water. Oh, we are young, much your cotto. I want to know an any pre. Ne beshiti asene. Obakasi the body shoe. On Obama tiabroche, ne beshiti, Obakasi the body shoe. Ya the grassy body shoe. And I said, Cretona in your manum, and make say every a grassy, Eddie a dough afrano, and they touch me, assassin and yasin tina, of a Owusu sober standing nana. Of a tissim. Nana hennes waha, tissim na, Jamis waha, ya la analysis. Mecha se minima di koti asa of HT break. Way. Apu Onyobia ememe kuta muzzles edi dime papa any apartment papa edi cars papa or ti social media no odwa nanum edi mokwa cars or ti social media no odi efunu dan esi akire eye proud where wonu ni nuaba no ma message kleton ase fire kura ase de do wafra ama ti say opeso boy fine boy because when ya public figure be the form when you be a from bear 16 say what in no afi fa ne ho na ka public figure be the form one Kowi 16 blaze kibeka what time see at 32 we ama wasan de ne koye pimp wasi what de ne koye pimp or de ne koye ade na man krado akwa we wo fesi wo mo a obetimi aye back nipa wonu watch rock caps na no atro back pass zombie queen oba fufu lelele queen wait bema wadi zombie queen caption cemetery landlord pussy cleaner pimp pass bema wadi pimp tro caption edi back pass tro caption bema wadi fufu lelele ashawo abrewa abra me ho ofe eche ni nia wote akurase me na mulom ho ofe che ni nia wote akurase ni sisi ya chia esibochia ho anu tina man krado ase o ade na so mentiase amai ade na man krado yetemele Obisi maybe TikTok for see maybe he has recorded a mine. Why recording a my show? Why recording a my chair? And Kofua record one more chocolate licky wa bonte kula kasa. Now they are solid and pay just as a mauma. Makwasia we kwa now and near my dog come in your my attetes war. Ewo a 3K mass or say we are not the call. No about bet now. Also one year one page juma. Bema or table to 1 year juma. No did marble top the mercy cat chimpana. Now why my will be also require 15, 16 hours. And like me just a me a be a man I'm stubborn. And get be a man I'm stubborn because me and mama obubom or ye de me when minya. Now bubomo. You can never use a mubomu to conquer you. Me de be a me pre. Kasa, so person me kasa. O person me konto kwa. O person me konto kwa. Bema we ya ne maame ogu akurase eje jasa adwena ogu abenkwa mu. No wia wo ne nuanom ma ayusu am o mafro wa hyehye se entosia eda apaso wey. Ofa premeni pa. Amankadu premeni. Of a tissim, no mercy for anybody. No mercy for them. Tiye wanu masem famai. No kure ni niye. Cha ayamankadu mba. Na so do ma betu social media so ebuli
Oban bema we ya ni tifu ye nanim se widini. Nanim se twetwetre we. Ube suro bema onu kodi twe. Ebeka ho asem 7 months. Na wa man krado wa kodi twe kankan. Twa mole. Ade camera be si wanim. Ade a create content for so many years. Ne kakura ya woden. Apu. Anasa nanim na ati se within in Tiana. Nanim na ati se twetwetre no. Ni tiri kusu se twetwetre. Aha. Ni tiri na ye kusu ti se twetwetre. Asem we ya ba. Asam ne nkwa court nenya ofa ahudie no afa no mu liki se engege kodi osofu bi oti kumase ho konkonsa engege kodi Facebook fo ho konkonsa na umi yi odioso apia ka be hunu ema na omo si ngege kodi konkonsa no ka be hunu konkonsa o medi abomu ampe ebomu agwaja ewo wo mu odioso mu omdo ma na de nsem ne ba o medi ofa ama so sorry, se o bag na ese shoemaker for susha ese wanzam for botono ama ye de mama ye hu o sorry o wo ma ko video wo sorry ama krado sorry ama sorry o bag o kan tea bag o lunch box ati se wanzam for tools sorry ni ngina mu ko twitwa ban she ushu ofa ushu no kura na ama me ka se me baby me ko dia dance ama ushu no ni peti mi ka se wo na wo adwumam ni peti mi ka se wo adwumam someone yes obi da on TikTok wa no jeje wo na wo da no obi da on TikTok wa obi da me yi na free so etu wafa tie sadie we na sole na tie na fa sadie we na sole justice for uma abushani nanom na atese aye akoyosi bonati na minim sa akwana waka ho no ana wafaniti bukusu se twetwetre ni ntiana etumenya abotra cheche nsemu we bibi semani be ma bebubo mu sei wan esuro ama eye Tutugyagu no abusua enya ya didede eni mu bomu ena tri yefunuma ya ni etiben masalachi enkremofo dan ni etiben masalachi eti se krasi ni wei odin oyi na yi ne se chibawe ne chibawe se di oti jachie mu eti nko no o ti media no sunu obuboma aya na akayen se ahomachi masalachi dede ni bia obete boya wala wai sanete obetra wonu obubomu eno no bete wo to bari wa uja chia uje mali asa na no ho trinsuo na patesia watwei ena sabde kore watwa mahogany wa hyese tie ni pressure ekunu ena wafon ama na kaniti wa liki audio so eni kwasi liki ena mukwawe sabde wo tin fifre wo wi a o se kwa adwuma wafon wese ne wasi afon wafa adie akwawe okasa adie na motie de obeti aye mole oba tantan oba afon oba kwasia oba jojontwie oba wo mo brada bema onsa awangam sakrama batan ya wogubu chiem abetina brochie 20 years and some apomu dan na so de awode kire o ni oba ebe ko competition wa brochire me ba brochire enuru 15 years kra enu 15 years
Bema he onsa atetratete se koto kra editi koko. Bema onsa atetratete wangam. Eye nkofo yili no twema e ka wa huhuru mawie. Ba bedi. Eye nkofo yili no twemu a e kwode ne nsa na ese kotokro eyi nkofo yili no nso no eyi nkofo no mahrawa eyi nkofo no bo eyi nkofo yili no eyi asedi ejina nkofo yili no aha mu nyina wei a wobubbo mu ti se anopa masalachi don wei me so mi nuanom kramufo mo fa ncheme mi nuanom masalachi fo mo fa ncheme ofenu na usura kana mintie mentiase omieko kato yanko tiembra na tina eko kofi abab show so na chese okocheche na adwen ede kire eye Tutugyagu yaba ebeto aso kofi audio na mi tie ne mi tie audio no menje ho achiye senya me voice le wo mu no okay and I mean you watch yes a conversation na da bonten nkoso akoso yeah sa conversation ekoso wo bra me timi be dwene me ho and Maame Ngege add me to conference call na me call conference call no so na Maame Ngege ni Tutugyagu ene wo so ti Maame Ngege ka tell apostle Tutugyagu di asem bia beto nim about me betiti na me pese ugina so bi na utie bi na nsam no ka me kra me se afem ade we na titi ya na ame makaka untie betie nsema Tutugyagu eka because according to Maame Ngege no one titi say ma titi ni fake account which say Tutugyagu mu any closer because they can betray you anytime according to say they are not near see con okay now me koda so no Gal Yuliju Ajimai Oda Ajimai obi Ajimai ben awosro ani oshe 1 2 3 no na be obi a beauty no na be ono na beauty oda on Julia na Jane my na free wa fish na amankrado abrantia wotia burochire ni tiri burukusu se twetwetire anu tira timi bi e kwase aba Tutugyagu hyase se o kasa ache boni atiti aye no in fact o kasa se na mesi afem se obi aye nyina aye nam na wakoye nkwase adwuma na tija na amankrado apera so de kan na waye mobo media no so no ebe gi ye so se ebe to light to so a na wie yaba aye pe kwa nyina be fa so ebe twetwa agina se obakwa bukwa bonti no kwa ebo ni ba fia kofi untumi ntwene dabi obaje oba no do bia wonim se na asam nye de da obaje no na watu tetina na meboa sa no watwene ni mo ba do so yeah so ya try say ye be twetwa age se kurase ni ba bodamfo ya eno onu gina bonti so pa me ne Maame Ngege we try our best nti abra obeka sa say in fact na titi obi ana me pana se papa me tia sam na no na say said ya ni dia me woma na me ya drop you me musa why is it a titi me ni bi etisa wada for na na and me say no we close pa titi Tutugyagu Maame Owusua na Maame sewa na me show we nkofo me close nti Maame me bisa omo se na titi sa no tia na nti di nkoma e kasa about titi nti die kotwa aye nyina ne se ese kokko titi fu na kasa kire se de odi tutu no Tutugyagu ani anji nti eseno manem pass titi court case no se bia ma obia because wakotwa ntro at American court na me yama ne ota na so ese nya ono a and odo obugina court nti omo fine court omo fine outside you ono and we can try first we can try American court and no kwa betim de na ko prison no betim ya kire no nti e be twice ye yi ne ma any question cause ni pamo one na ti America wa nti na ka ba bi sa kra no a e so dwen wo kwa chi nti bi che da bi sa na wo ye we say o won't even chill omo because minim sa America no technology ni everywhere wa o me tima use on you be action easy sa se ba ni bria sa pepe na me offer say esan so we jimi na wa bodam na wanya kwase mpani o tafri tumu kenechi na omo de omo nwi omo timi dia no so omo be kan o to omo pe
Osie why bonnie tiamen near table near the court support to Miss Famani and Yajima Omo. Apia Bebel Kamala, G cause your penny online idea. They will provoke you to commit. No matter to the court. Semainska. So now, all the honor Kofi Abeda Bontina Mutieno. Ayame Tutugyagu. And Maame Owusua and this and common. But quite fast over to media no so there. Any more here. Quite fast by and your wow, but audio na airborne. Mimi may recognize that audio. We are account now. Edit audio the babontin. We are member account in the one. Okay. And to Kofi, the Atiana said, Tutugyagu declare war with me. But then because you penny or dinner tea. And then because you penny do betty. And yet Jimmy former do over to tulip bodam for you. And if Felicia Punkotia, you're probably Kunkoti. And if an up bodam for bar or no or to for bar. And if I support you so club. Who rather me fear says or some no cool. But you shall for Bibia. Can you so club bar. One of our bontia part the bonnet too. I say BJ part. Or you shall, yes, a friend of Vida Sapon, ye be ya no. Some classic for my way, but don't for way. All declare war with me, could be civil, and I will fight them till I die. Like that. Now, baby, I'm not Kofi, no one can control me. My blessing, serious. There be over fighting until I die, and so I'm not talk what to no what to talk. Obubomukwa, Ushiana and any munu atoswo. And what to come anymore, what team fifra, warrior gau, obo premier gau. Emma engine, Emma engine. Churomame. Women's engine day inside. Una abakas wonu be maguna. Ten. Emma engine adanimu. Oh, onyobia. Emma engine adanimu. Etina ni yo bebre, I am Emma. Uni ti burukusu ni nani ma akasie Senate 47 pido apem saa no oti mfifida no wakam bawe zombies fofulelele eyi back pass pimp ema engine adani ni onyobia meme tuni say so obi body wodom no wakam saa o kama na mkaja za nkamu no ejeje masumu ti se o suame masalachi ahomache wake up call no sana ejeje masumu onyobia so shiana se o we shia be me bia ma 10 gramo ni tringi burukusu na nima akasi ni tringi se di otwitwa atwitwa tire. Now we say, hey, Monsieur Bema pa onyobia oyoba. Udo onye screwdriver fatical newe. Obe 100 meters. Obwa. Obom okasakwa. Obom. On 2+ bulldog for no mo kamu no. Okam. Wamo muni ne enimu ye di enimu no. So what you say? Ye enimu no. Sa me bua me matisi agro imu a onwane nkofrema. Odi kanukre. Odi amon kanukre. Da ben na ben ma tiesi highway we so. E friend say wonyan man tokwa. No onfa di turu mu bi. Ene ne nasi bawe nasi asene se ne wo atakwara medan. Ne mo rewuye enfresi mema ne se ko se krasi jale bom. Isaac friend wo dwane frem emema. Emma Jamilatu and Isaac friend Sabre ya Jamilo to budget 10 Isaac friend wa home family ya the home family say ya the home family say bola bed ya de se Sabre na ya buruku uti burukusu ya wanim se twataye Nepra,
basic justice man krado ma because se pe coach ko brema nyina wo mu bi adanse na ntimi nkodi man krado a engege me wa ha me yo ba bi kuta mema engine media bi suro enye bi ni wutifu ye da bi ade miliki konko ahihye waso na odi ma wanu mahogany abetre hoti fifire worebo ti mewewi abankwan a ne be hiti beba abankwan ebi ni asoso se patago eso anaju 1 o'clock no oto ne nsa ati ceiling 10 time di wuni brebo o se brebo wuni nsoro o maame nsoro no oto ne nsa sa edi adanse de udimi nkodi na emom engege wa ha so atiase me ya sure say wa fa man se de ni ti burukusu ni nanim na ati se twetwetre na amsa man krado suro ama usuro ansuro ya wa ha ya bebo awo justice ne de woman benya go engege twa engege hemu engege mole engege fita White House ai nyere ma wo woni akoboka 9000 eti amai koko Kenya case ni mu me wa ha America omo frame Zoom ma boaboa me niema eneni 3 days na me boaboa bibia me di kodi wo fa wachi e wa American court e wo Zoom ma boaboa ni nyina wa ha ma boaboa chat ni nyina bakwaji baby ayi audio ba kokora mudu America ho court ho eniema e course nyina ma boaboa ni nyina akuta back afa so betena wa ena tifu ye ena nenchire ni asebe ma ne se atu afa to wo praise wo. They don't fucking care about you. Stand up. Or say, Offa is not afraid of them. The fight will definitely come on. Offa is not about fighting them. It's not about fighting them. But they should leave you alone. So me jai caption. Obi anti me come out. And yen ebe flower kontokwem. Na omo de ya nsuma. Omo beka so omo nsuma so de bia na omo frew. Miwie ya for man krado ba life. And na Saturday mumi nyina oma fra oma nsuma wo. Enso ye wo life wa. Wodi beka engega ha mu kankan e de a kire no. Ofa sori o. Me de mi pense mu nu. Minimo wo. Wa sori a obi an sori ma. Ayamanka domba na sodo ma betu social media so ebuli omo abushani nanom na chese aye Owusu Bempah Natina etumanya abotra cheche nsemu no bibi nsemani na punchlines upon punchlines watoto edi ama aye Tutugyagu no abusha enya samketo yankoti embra Natina Kofi about shows me dey ne punchline bi anya punchline hute wa we punchline so ye punchline desire dia ba ko apese de mani pa be tazi we a punchline. We ya tiabre insult to trauma me. Obi oba trauma me. Ya tiabre insult. Oba trauma me. Yen tie obi ya insult. We ya friend ya tiabre insult. En tiabusiafo of our mind. So obesole. So on sorry. Ni jejireje. Emo obi ya ya tiabre insult. Yen tie obi ya insult bi amedada. So then our fa and our fa offer. I do so imagine I said, oh, we dodge. Abusiafo mama yanko and I say ye no ye call all angles. Ye fa bibia bem. Ye wi na ya ma obia a kire na dwen. So entino yeguso. Ye ko apia bebreka ho. Ena obi atro no ye ntie obi a ya te abre. Oba atro mame.
Oba trauma me. O report why day. A day na mo report it. I will report to video no more over so. Mom would be Sunday stars and won't send me my. I will report to we be the crabbing there to mamma. Niako Fapia Baby Kaba. Kokachira wa matamfone say. Yen Tiobia Shakina, thank you. Yen Tiobia ya tiabre insult. Ya tiabre attempted. Apia baby the castle APM na wachimu. Na enye ize. Apia baby ka OPM ekopie. The meeting of White House. Mami fita efichiri. Omienko. Me say enche me be truth challenge them so bi Ghana and me say we need to move that on faba. Hey, who be that? What's up for ban no? Turumudie so for ban. I don't know. Turumu so for ban no. Who be that? Me say enche me be truth challenge them so bi Ghana and me say we need to move that on faba bo ko jana puppet so. Na woni nse nkuta babu no ni sisi yakopon twa nto fom e wo puppet no so nkuna nto antwena. One for Bible nko gina the puppet nso ninsi se ewurade se me ditrumu da se me bema ewura trumu da ewurade e ma me mfi puppet so enkotena me kam na yenhwe so ye bema Job se wo ye bema Job me ka kire unimu ho Job enkurunkuro Job unimu ho sa wo se woni trumu sa wo se wo bema emura trumu bia mu da fa baburu koko gina puppet so dinse to enkotra me kam na yenhwe so ye bema Job se wo ye bema Job me ka kire unimu ho Job enkurunkuro Job unimu ho sa wo se woni trumu sa wo se wo bema emura trumu bia mu da fa baburu koko gina puppet so dinse me na me make me and I make to challenge ama Job inkurunkuro say we need trumu say ne be ma nwura trumu da one fa Bible enko gina puppet so we ninsi enkantre goman awiase na say we ne be ma nwura trumu da na say ne be ma nwura trumu bia mu da sa da no am won fini puppet so enko tra ne kan ne we di be si Ghana. Ebuja for ya pon. Baby apia bebre kadi e ko die. Me yamu crash me. Apia challenge we dia disi yakọ. Koji anointing oil ba o. Disi ko hunu rafrea mi here. Shakina mosha. Enye sa challenge we apia. Ansha na di hatu form. Nti apia yewie. Apia me ankwe. Me say enche me be truth challenge them so bi Ghana and me say we need to move that on fa Bible ko jana puppet so na woni nse nkuta Bible no ni sisi yakopon twa nto fom e wo puppet so nkuna nto antwena. One for Bible nko gina the puppet nso ninsi se ewurade se me ditrumu da se me bema ewura trumu da ewurade e ma me mfi puppet so enkotena me kam na yenhwe so ye bema Job se wo ye bema Job me ka kire unimu ho Job enkurunkuro Job unimu ho sa wo se woni trumu sa wo se wo bema emura trumu bia mu da fa baburu koko gina puppet so dinse me na me make me na me to challenge ama Job enkurunkuro se we need trumu sa ne bema emura trumu da one fa Bible enko gina puppet so woni nsi enkantre goman awiase na se woni ne bema emura trumu da na sa ne bema emura trumu bia mu da sa da no am won fini puppet so enkotra ne kan trumu sa wo se wo bema emura trumu bia mu da fa Bible koko gina puppet so dinse me na me make me na me to challenge ama Job inkurunkuro
Job in Krokro say we need trumu say the be man wura trumu da one fa Bible enko gina popetition woni se enkantre go mine awiase na say woni ni be man wura trumu da na say the be man wura trumu bia mu da sa da no am won fini popetition enko tane ke me catch woni mo ho Job in Krokro Job woni mo ho sa wo se woni trumu sa wo se wo be ma enwura trumu bia mu da fa Bible koko gina popetition dense me catch woni mo ho Job in Krokro Job woni mo ho sa wo se woni trumu sa wo se wo be ma enwura trumu bia mu da fa Bible koko gina popetition dense Abuja for yapon. Michael was happy. Them go arrange beat you. Apia. Apon. And then you made no. So who will be can to comment na making kind. TikTok for Obia lifting the mic here. And then somebody yedi be good just from Coventry Asanka. Edi abesi yesi will be the Job so. Mon left here. Any a man crowd case in an edi buy no. Mon left my enquiry. See you, Coco. Na ade apia 70 na wo fresh yi kokwe Gladys. Oya washwana. Yes, apia se o papa ni trumu da. Si koko wai. Manya wo fedia, mi chiawo oba pa. Agosia. Emeba. Mi kunu jo ho flem. Rube. Supia ni huni efe. Oh, sir. You say, oh, short hair. Oh, sir. Na debio, na undie. Emotia. Your friends are Coventry. Coventry, Motia classe. On your bay, supi, any check to check. A boa. What you see, Mamma, my catcher says again, and then to avocado, yes, it is. Oh, it is avocado, yes, it is. Then Namofia, Sophia. Oh, can you say precisely, say real coins, aqualam? Oh, bar with 2 booms a politan. When 2 boom no shape politan, young one is in a loof of a pram femse poanonia, or bar foot. Oh, I'm actually cabash after the loop. Mammy fire no na me bomb somewhere chiri. Mammy fire na say na me hear duma wo. me wa TikTok, me wa Facebook. Me bomb myself. Mammy ma ba for me fire. Obi ama na dia papa pen obi. O say ebia obi sorry we abrewa so ya baba wa. Na so no kwa wa abrewa. Say baby ade pa na dru no pese obedru. No, means that you want to die early. Yeah. Say na papa pen mo bi na kasa ase. Obi grow obi nyankopon hire obi mani nyini ya. Wo se wa ya abrewa na nko onwuntem. Ah no cross so ya baba wa abrewa. Nko onwuntem ana. Onu ni nufu ba kwa design. Ni nufu ba kwa bia ni. So pe ma so mo nufu ye. We koko water. Onya ba kwa. Ma Gladys. Onya ba kwa. Ekoye no nya na ode aye chia pia bet. Say ye wan kan yasem. Me say ye wan kan yasem kopim se wo bewu a. Na any nanim ti so obi atiko. Hwe mami na ase pa be yo se kona kota friend mami na ase. Onya ye dananu se Bible verse. Onu tifu ye jet moto help. Dananu ti se Bible verse. Kwasia. Abu adwa na fu se mutu mudu. Ni sisi ebo wiem. Ase kotre. Onya ba ko pe mame na ase kro de be shempo bone ni mo rempo awaka. Wo mame so se pedi sa avocado na uni boy no mo re wu ti se akukọ mo re dindin. Kwasia ba uni nam bachire. Abaya bachire ba. We kwa do onya abaya o. Oye abrewa
Oye abrewa bachreba. Sia for my first who confess one or baba. The Lord is my baba or baba. Ian gave me work on a bru here. Ian gave me no bro. Ian gave me. And then me that sorry and I'm a baby meeting a meeting. Masama me and Naemia. We say, he gave one more yasa. Also, we are Coventry as Sanka. Nano swear, also by obey do or Wakunyana, a beer or first front owner, could you see was on a 9 cabras or water kwame? Kwasia, onudium kwasia mapa, onyaba papa ni papa bakupe fan and nuno. Any mammy, oba winning or bamu maso, need make up obey a veteran. Onya fan and nuno, or see the whole world, you my yako crying, no, to so kwasia. Right. Oh, I mean, they were fire and what boy you man. When they film me, they say, oh dear, Obi fire, Obi, I was a boy, Madame Zanaka. Who did was as my fire? Oba wa chia money. Amonchem. Apoto egusu ti se tre kwan. Ti se tre kwan. Nani se tre kanea. Oba fonsa. Na podo se bonso de bia no akota musa agbelima kotoko foi. De bia na mai bu. Ebacho aya edi bebre. Ebacho edi bebre o wa mu bet. Edi bebre o wa mu betimi. Ade na pe banche mori kotoko maza. Ah. Ube mpodo se bo be bia ane ni okoko fa no check clean. Ena ya maami na je so oni bi de wo. Ma God, you see men kwa adwuma o. O see men krasa anu anya akrantia ba ko dia pa nanum. O see en kwa na Maria akrantenam. Ai. E kwajo. O pa belima kotoku dodo. E o girl samen ho oni class. Yembu. Ayi ni se denden na yentu ayem. Yeyele poema. Okofa yeyele poema. Obi ti se Coventry yeyele poini ba. Oba wa ti se penti o wi anu obe ha adwene ena bare utimi di banche mo ile ne kankan 32 dia Uni se professor anso oko kase ni get ana o nanu so chap no kasa me ena ni yesi we ya me get wutu tutugyagu awanim ti se mosia wanim se fufu atomu tutugyagu de wo hwe ni tiri ho a ase ni tiri na boso ase echu hunwi ase ye di na ni tiri ho a ase echu hunwi oyo ba fu papa oyo ba abaya no de oyo na we hu na basa eyesisi ti se de obi ya chi wo ma watumi abawu wa approach ha ni ya chi wo nti no uni abadaye no watumi akọ na maame no kura na kuma na ye ntiria mia nka mihwe asidigun mia ka mihwe asidigun ro wanim mia nka mihwe asidi pa approach ha eye self defense minimu wo ye kronfo no abewura mefie mihwe asidi na egu wasiampeni enra wehu maame na ne kuna akofa girlfriend okotu yese papa ni pesi ho a papa ni party wo back door maame ni kitaki no okotu ka ni besi girlfriend ni front door say girl ni hu papa ni hu say waba ho obomu obi emfi no girlfriend ma warning shot no kitaki o mini ye bold sign kwan ya wura afi ho girl ni kunu oboni yem 2 times oboni defense I mean my space and our back me ka ko see ka mu drive ya de call ohun police fo bi no ko twa we say obi eshutu no ni e bi sa ni so shutu wan yo so ko ni fie asam no man tibe mi se mesin akofolo uko obi fie madam ye ku to twene we chimi na nyansa ni utrimu no na di me fo bi akodi amani ni an oko jisa ade na oko ye na mane se no ko no ko wu ya ka mini obi asuma wo wabasa se jot oba full Tutugyagu criminal oya kronfo na we say o tifu ye no utrimu hwie wana ni betina ha say sa kala no oba kra hie bonia oba o tutire ni hye wo mu o nto ne ntwene nyame ne onimza futu hwenkwasi a odu a wo bone ho na me betu odu ya wo boy kra na ye metan na ma e ka say obi kunu de ye ntafere hu ye ji anobua
Obi kunu yanji yatafre ho. Obi kunu yatafre ho yenye ne ngontafo. Yenye ene ne ngontafo. Obi kunu yenye ne ngontafo yatafre ho. Obi kunu yenye no ne ngontafo. Yatafre ho. Ade akone kwata free ho akoya wo say wakọ wontafuo wo kwasia utisa caterpillar tie Audio we na wasa me bo jewo mo sho ba osi obi kunu ye tafre wana na obi kunu ye tafre ho obi kunu ye tafre ho ana mi si obi kunu ye tafre ho mi si obi kunu ye tafre ho Debbie said, Munti of Aquasian. Or see, in fact, no boy. Now, Obi Kuruyafa, Obi Kuruyafa, Obi Kuruyafa, Yatafre ho, Yanin Kawuntafu. My God is anything that's Michiana Nakwame. Nams in Anakwame. I don't know what I say. What the higher should be? No many payan try our demo. No one sunny Yari be no of an to Kruma. Hey, was it none of them was 3 yama? No boy. Yadiana son, Tianco. Hey, no comment what it is. Give me any and also do no oh, you so proud. You're not making any sense. Now, why not in you could want say side chick about weapons a side chick and imagine uncle? What are free one if you care to know? Obi kunu kwa nwa ya tafre ho yenye anya me repeat bi mama no sa metwa anko on sa metwa anko me repeat bi mama no on sa metwa anko oyire futa no kura wo bu no oyire jimi oyire kura so wase no kura wo no ye na sasa na yire ndia wase no ge no wajimi no ene ti se no kura ye criminal kura change ko sibo anya ize ke be ye yi nke bi se she wo de wona na wona mukasa ama no kura criminal change ko sibo bodam ya onu tumi twitwi sikama yede na akoto detention nyina da no na we ye easy bodam ni na so woni so woni oba nso ti ho no obi ewusa wa anye kafa wo be ma no nso enya na oliki wodi obetu mu a asi ngege so ade me kwa America wote wanzam ni ba de ente se ho a wo twetwe sika di eku na ti ka me de woni wo me kwa America e ka wo be o se ma record ya betu abonti Jimmy mama me uka so ye wanzam ana ah Debbie oba no o problem na ye wanzam ena mi buza asa na wo se oba ni bufu anu atwe sekan na odi odos na begu abonte no ena mi se na ka woti awade a oba sode a no watwe sekan onye twata ya enye wanzam no ye onye twata ya onye oba a watwe sekan etwa wo mataya etwa na wo mo mutwa na wo to kura ebe twe sekan mayanka ni aba sei we eye sasa da ya ka mayanka banda sha wuton ye mayanka ni ba ile bi account mayanka banda mayanka banda bi mayanka banda mayanka ama mayanka banda ama mayanka banda kama ile bi yampeni otu ma be babo wa ko fa kwa ya o jeja oba block wa block onu ofre onu debitio onu ai akwa afrana waye te John Dada we bre Maame Owusua no onu wadi zombies ye friend say o si ye zombies na omuso de account ko ho no mu ko reply na wa broko enen fo account nyina o on say ni cheba ye peja ediso ano Oni chaba why te se bankuta ememu te se Maame Owusua ememu ta poli onya wata dia wa ya wo fie kura wo hye no kura no mami those days na
me show wa na wugina wo ho bi na wugina TV unit bi ho is sister yanti di osi nye so ni mi yanti je osi would me to ole ko wa se ma ne se wouldn't dress me say aprima go mi mu kam to ma mo anu yenko yani e kwa YouTube ba we nya wo fie nta de wo house clothes bi se ya e ka yen ke bi wo nya anu oba pesi a wo twempna wo kompra twekura wo ba ketekete no okura wo nsa no wo ba uza akotutu botom no na de na kura be madam won chimiye but yampeni we wo so ni munyansa o nso oba akotwempra mo wasoa ne ba ketekete ekura ne nsa ne koda be ma fie da anya so ko wa bi o koda ho 2 weeks ana me ka no onye djuma ya kola no so aka ho ko ase ai ye ke bi so apam ne kura ko jin so ni mpem ansa na ye pam o se ne empa ne metiaka o ti metiaka ba cho eh so ni wani okay abusi afo yenya abusi afo yenya nana ti no si obetua no ai ti okojo so gu ba abusi afo nana tia me abala ne so nana tia me nana tia me abala ne so ti munyai ye ba oyo me ba cha fe de mote yate okay nana tia me chi do mo hene akunya ne ya wo dia ohima ba ko me da ase baby a me hene bia wo bia akra Joshua wo bia me chia de kinrati bi wo bia ne chi da ohine ba ko na eja mapie mo ha na hema so ene me mo iko wa fire wakasa who said woman no day woman day papa egwasi asem dos me say yenu anoma say din ne de ya na mo fantete mbitima friend kukuru bini wo friend kukuru bini obeti ase wo friend nkranza vampire obeti ase nkranza terminator obeti ase cemetery landlord Mr Pussy Cleaner ni nyina ho konkola bito mbetimi dia ma no ene din ba ko so abetom ne mefe eja mefe ni timi se mefe enti mo friend eja mefe so obeti ase wabo adwuma pa na Coventry fofole ba no se de ho asanka local wa se de ho chobayo a amansa nchemfa Facebook bloggers enfanko fofole yenke bi back pass no se eden yenke bi left over no se den yenke bi ni ninkaye no yenke bi ninkaye left over na kwa champagne na kofa wata ho no se den enye sa Maame we no de na deja kogu kwa champagne ni phone so a enkokoto akira na odwodwo na koma no enye ono a Jimmy for ba no sa audio na oliki ya no ni ono a umpo na odwodwo na koma kwa champagne na koma o back door se wanyanya sa enkokoto che ne den time waye ti se kodusini waye ti se ngretia kodusini sa kodu ayaka so ai na hwene pafu se de etena so gye awo na hwene mu abodebode ba fu batanta wo ti ho edi nkwasi asem na wo enye bibi ne free soro bete ba ira hama mama ba ira mba anka wo osi egu onum na wa fa ne broskoto ya mu mu ade wo enye abu abiase abu abi atofo ma abu abi abi boni bi nanka wo edi oso tofo ma ya oso tofo ma abu abi aboni bi na ganya asem na ba enka broni kwasi broni ne trabe ne kentampo nyan mwa mama ni panya so na musole mu ye de yenkebi waso abocha scale we no to do ma kwase ya no se omna me fa na wonkofa ni nkaye no left over no so kan ho sei no chu condemn so do trip back onya no wo so no wo flipo no dan no tese style bi ya bi ma say oni ma friend na hunu de entia ne mano say ba ko na we ne mano ye deny ne mano o se na so oliki odi obi a ne ile no deny ne mano say nye ne ma beti say odi we no odi akati mano e ba be su ne klata ba be principal to penkata pasi ampanyini jimi a watina brochire mfie aduo no 20 years and over afi na wo konkrata because onye papa wa waka che wiase nyina so mpa adwuma krokra audio so no ankasa likiliki so mpa adwuma na wo mpa adwuma no be de watimi aye hard anya konkrata adwemfini adwembone nti and now that so struggle konkrata on ka this time ka citizen o United Kingdom krasa no akwa wagu ho wasi ampanyi na adwemfini wo wutirim
Be man ho asene na ase nyina asene ya ne sisu nyina tentan ne sia senkawa nkawa wapunu ti sokobo onsachi tuntum se jabidie jimi kwasi ampeni we manipa nyaso na no mekoti ya wakọ ne manager eba fie watwe camera to so ekine ba bebre kisa video no ye no watwe camera to so a video de beto social media sa ma fo mehwe anya na niwu se be ma anya na niwu na dai ne be shit na yaso ofa camera koto ne be shit onto be shit mu no no ofa camera nkoto so enye obi fie edi we na say sa akwa wenye waniwu na de na wo de em ho no wakwatra oyemu ba small boy hall oyemu ba dem atwe camera to ho ese yemra mehwe say yemra mehwe ato hall say yemra mehwe na ka sa kire bobo na bobo be shit mu no keke be shit mu no ba ko pe fa se wo ba so na fa camera to so 3 months ni o se da wa di mi afa bi ama wo gina say dan na wo talking wall o ka sa kire wall na aboaba. How many years na dey tena brochire woni sa small boy no ha na anyini ko hwini sansani wa mo branti o sole a o yesika na dey road ross jimi na dey road ross akwetena o yemu ba fie on fele ade atwe camera to ho ye video ka kire nkrofo so mra me ho ka sa kire bobo na bobo dum ye to ne se nka odimi ntobie akohwie ni ayi tutu ni jantra branti India fo ne yama we jantra ni ahyawo bra ni tutu branti woni ahoto wakotra ba fie se wotimi tra wonya hall a ye video ho abaye wode aboa ba me kwate obi tempasini so ye video na won pasini wotimi tra bi so won pasini wotimi tra bi so kwasi abeni se won pasini bi asa gabeta so ba Ghana se mpana na ada so single bed na ada so se wotimi tra so ye video ana na UK dey won tra for pasini so kura na me beshiti ensene abenkwan enkamu person so de anu na metina so akowuom. Thank you. Person no watimi de biaba. Metimi de biaba ono so fa bibla. Nempa. Be se ne dem beto abonte na nempa bia fom obia fom mpa ye pompe ne se baalu. Mpa ye pompe ne se tie. Wade to be se wanzam ni. Entoma unu se de se frɛ no ye frɛ no pipe dansuom. E fie kura hu pipe dansuom to makwasi ampa yin chenchen to ma na ni fra wo. Obi trampers so ye video na da na mpasini ho tra bi so na wonfa nye video so otimi wo mpa ne bi so tena aboa ba sa ba Ghana ha no sa single bed na si mpa so na otimi tra so ye video ada na UK de on tra bi so fanye no wo bi enye wani wakọ tra we yemu ba dem atwe camera ye video na say ma wu afia sa kwa we onya bi oba be ye ho ani wu se konkonte sa wonya dem a obetena wa ye video obeye because he okotina small boy ne dem a na say kwa wani hu asef akotina we yemu ba dem anya ho atwe phone say we ye video enye wani wakọ bi fie akwa I am the new guy, thank you. Ehwe brebre wakọ wono yira ko bi fie akohwa akodi di wo wi awasa atwe phone sa ye video we yemu ba dem small boy dem enye wani wu kwasia jimi de dwentwe be ma kwasia Messi be here akwa ni ngu asem e ka ma fere ma no am say wow say wunya hall a obetena hall aye video because we need be say we obi aga betena ye video abo ko no sakobo akutia say microphone tram person so ye video en person na go tram be so wo de da form obi a form te say e first e kotre no oba na kwasia asia ben en person ultimi obi si we de ma ka obetena so ye video krama ba Justice for single bed. Justice for single bed. Why are there pa? Challenge na trauma man crowd no. What is a man crowd wa ntimi amfa Tutugyagu ankoko to am support na man crowd ye coward. Yes. No ye who for? Yeah. Yes. Because on the true challenge na so return your man no. Yeah. Ye nyina ye hwe say this time round no. Won take bold decision. So the Tutugyagu tutu abuagu tutu tagu tutu binigu ababa na ho kankan sa atwe no tutu kwasie bragging ko jimi baba na ote ho fa no ko ne nyina me support no ne hia o se kukuru bi ne jimi o pese o divert attention but emfa eja mefin utrinwi na ate se mefin na egu utri so na ntimi ma emframa to ma ntimi no amanka nya justice wia me mani sukum de ba ko a wode be divert attention etu o me anua makado de no me got ya wono kwase apeni so wono apamo free Facebook am so yare queen of Facebook ro be pam na free wo me wo yale fo bodam fo twafo
wo asana ba ne nipa no hold na agro dada ono kwa no be so wonsa wo ho ne nim wo asiampe no pam obi ono nipa no TikTok no di na agro Facebook or report aya amame yetia amame ko TikTok sese no TikTok metimi agyaye asiso akoye maduane akoye me money homework akoye ne me ye na TikTok ni siso TikTok metimi unmute adakla ma asiso eti na me ya no so TikTok no so atiase o se Facebook de e wo se utim be se 2 hours 3 hours utimi solin koye bibia o hwe eti na me feel TikTok no we ya shift akọ TikTok kra ya unu se eye ya sesi ya wodi ameka wo pie kusie pie wia ubo ni jasa ka wo no hufo wo pie be so life ya boa iga ne hyewa wangasa be ba hu fi wate e di jabe hyewa asie jimi ya na oba akoda na obeta social media eka asha woni be ma tutu ni sofo jantre ni sofo pimp sofo jantre ni wa sia peni Mr Pimp sofo a ono kofo be yire wi a wasade na ma ese ode ne koma pimp de akwagisika because wakache wiase nyina se ompa adwuma ono na odi so de piece on de ompa adwuma ko ba kokra adwuma kro ye ne ya lazy cocoon when your opportunity akwatena brochire mfi aduonu be ma benkatachi eti kache wiase nyina se ode ompa adwuma kro ye o ya kwasi ampe no pe quick money awufu money na ope nti da bia no de ma asalande ne ho no okeka ma tribo mo kase no kase jimi na okọ ne mani dane fie ne de aduane asinanim no odi we are no or gen who silebe no bonds or esenkwa message yo ko hu ye bia in future obeba beka we ya ni ko ye fie we ya ni ko ye fie we ya ni pa we ya fani ko ya jume ya fani ko office ya fani ko fie na me ko Ghana kula no me ko akwohwe fie manwe no kula ma fana ni mechi se me oni mechi mesi ko fie manwe ese onye papa we ese we study from afar we ko hunu wuntwiem kwase ampe ni we Jimmy we koko hunu ntwiem onye papa aboa basa no ono wache ne hot off nanim agu asepoto mesi amankrado nsem na okoso yesi justice for amankrado's innocent children it is say no ho asem ne yeka enkra innocent children na yeka ho asem na omna meka bi so boss wa na say ya mpasa amankrado be kwa ma no nti opebi obi papa obi ode da amankrado asebo ni na ya onye selfish Sawa munkofo no the betrayer ungrateful selfish motherfuckers. Be say me no kokuru bi ni we obi a oye pesemi nkumenya o yesa ye money conscious na ni brisika obetima kumni pa no de agiska obetima toni pa no de agiska asia kwase enti ma me mo yiko queen nakopo hira papa bobo adwuma ya enti TikTok fo no monto aso no montwetwe no mesere mo edin ne ye munyin film wo frɛ no Mr Pussy Clean obeti ase agya mefen o frɛ no cemetery landlord obeti o frɛ no enkraza vampire obeti emprabaga biga emprefinkafi obeti ase ana konkola bito enkomra enkraza terminator Mr Pimp ana Pimp aja ko Judas Judas o frɛ no Judas obeti ase ya Mr Pimp obeti ase osofo Pimp ezi dini ba kwa ba no osofo Pimp osofo opempem nkrofo ye asiampe ni jimi enti ye dadofo ni nyina ase yakopon hye obi bia ode akomapa support Maame Ngege ni titiro ne Joshua Krante Kinrati na afemi ho fame the naked way abrowana na Jamis and attention mind Kastana and a wise media good man Benjamin and have evangelist free and Ngege nation for nyina mare memo mu nyina ya munnim nyansa na madwene mu do amako school abobo degree abobra tu kwai ye niema papa ya ntise kwasi ampanyini we ya na dwene wo fomo a wabeta social media wonya broken heart e komma ntokwa kwa bosome nkron dabi nyansafo ni nyina yakopon hyamu nyina obi ahwero Maame Ngege ho bia o hye na nam obi ahwero mo ho bia ahwero Joshua ho ahwero ye ho bia no hye manamu wonya na mahomo ho dosro nko a ododo Maame Ngege no mama enkoso na entrance na bi nso ye na edi akire so Ngege ye oman yes oya ben ho fa so bebre kwalisibu oda form jimi no oda form flat enti me da mu nyina ase nakopon hye obi bia me da ase abusiafo amankrado ensam na ne yakoso momyenko amankrado de ane so momayenko amankrado de ane so abusiafo amankrado case no sai na musi e kire mo adwene sabe se amankrado tie wa o wa na amankrado tie wa
Gladys ene nana chiame Big Joe akosia motemeka ya wa hapa nana chiame wada ako nande na Big Joe ana na munyina mu betina show no so na asem koi me koi mi dem wa se na nana chidom hene kasa ai chidom hene awie o se amankra do Kate no say na mumu twene me there amai case need justice for amai but won say we of ons na o show ons amai no eye ni say oni maame wo problem that enti maame asem ba whether odi bi mo not na brai and opa bia na bonde ena ya bonde ya bonde caption na say dia na ye mehino oh say dia na no hu ye mehino e ka tell me hu fa me say papa we ente na asem beba na say dia hu ye ebedi ni dwuma no ye wo ha ya ye twen manu poinsi o eni manu esi media sisi aro ma glad say ti wo hu say wakugel no wako papa ya otunton blocks weekend you ice blocks were ganning what is your blocks so logon isimu se paragraph bakusia na bakusia ono wako ho akwa jia tumu se ye frame Tutugyagu because ye introduce no said in ye di introduce no ba ye no so one ma disclaimer say ompacho said in enye mini ye frame say onto ho kwa of amai ye onu timi twa edikodi wasem na kwa de fefe ye witness ye baba maame say wo kwa friend zoom call obeba so ebe didi into we twa ticket ama maame akwa America aba be did that papa and they we dey ye did this ma glad be hosting kama e wa America bi fie so obe hosting Mommy, I'm over my and a crowd zoom. Me court most of me court to amako nyina wo UK me ko me ye no zoom. So mommy, ka wo fa wo holidays dia e wo America. Dabi me ko America on be frame me wo zoom. Ye ticket anwa ko di jo ako tutu tata. Yakupon adom baby ametie me fie se H0T me da me pay so me mo kasa na mami o she na ne kasa ne ma to kwa chire we e bia we free phone mo oh it's akoko wie na na ni ma fa na beto aso na o ma me date for massage ye me kasa no e ma na mo se me kasa ne ma fe na abem first de ne yente yo of amai be ye nyina abrochire ne yetie no asama eto no emfa metra ho fa me ye nyum to nyame ayi we free so hwe de tisi wotamfo ayi wo adi emfa metra ho ye na me we di asem na wo prince bi mo ni ade of ama asama ye ka no chana ho a wo si etuedue ye nyina ye de bi boy kotodwe hwe se wo sika na wo twa ye no enye wo ya wo ba na wote ni ba dia o hwini sansa ni krofo ba na ne wo kankan sa atwe okotwitwa no ne ma no sa dia asem to no so a 9000 enye ska ketwa ya wokobo ka wo de se wo ntimi fa emfa Tutugyagu enko se afra no wayi ne ho adi o social media no so no kra no so obi a media dance a ka se na wo de afra wo ba ne maye wo ba no a Tutugyagu betwitwa wo ma photo no utie ya afra na unity o wa unity o che no ho just wa mo aboka to agu sister wo so fa ne ko enye manso na obi ape ensam tan no mu de adi mu no ensam kan na sa baba wa no wo de adi mu no nti amai wo betara no abonyuma sa de anyum de esi ehu wa fa nye ye concert fanyi ye concert kra wa cheka wa bwa na obejeja sa afra we ya na afa no wodidi a ene e wala ba sister afra we ba wo fie bedi wo se fon na de mesra wo ye so wo de ne pa nti sorry na chira baba wa ne se wo so wo fa ne ho nche no e fa ne ho nche no evidence ni gugu social media no so
Upedia bra. Igege nation. Ye bema evidence. Fa papa ju sika to mo so fa de ko. E ka wa bono. Obetua. Sister, wuti ye ga sister wo America krofo ba ne be ebebu ukura ni wura ho. Na obetwa ama photo no. Wa ba social media no so bi. O sa be din samfon. Sister so ya de yo na anyo ya. Ye nya wo fa yo. Me ka tro. Of my jagro di no. Minim sa obeye. Wa sheda na ade nwanwa minim sa obeye. Hope baby ehuresi. Minim sa obeye. Sore ni enta wachi. We nya komo enemy fight bia na ye wa ha. Obi di obi ade ne na hye. Obi ahye mu afra bi o fom. Enti of my abeka mema obi fa wo emfa wo nya concert party bi. Omo so man fro, ampa so afa so man fro. O man fro. No akwaji woni so. Enti mfa ni agro. Wo de wo na ade be di agro fa man sa wo de wo ba agro kire no. E ka wo adwuma wo ye nyina enya wo ya dia. Sister no ba time na no si akonyam na ogu ho no. You honor your ba. Yes no wo ye ye mobo pa. Enti sister sorry. Na comfort ba no masante yes town. Why? Sorry pa na ud enwene wo ho. E makwasi aba bi ma nkobo ka abra wonim no. Wo hia no ba bi ada. Sorry. Now somebody who say SƐCRɛTS me ejudi a SƐCRɛTS me di ono so bi emeye. What? Na Coventry Asanka. Me bori kwanje. Junso krobo. Oh, now cry there some so credit. Me bori kwanje. Sha balao. What's your name? Oh, to ya baba wa no. Say ya ka kire o nya baba. We abrewa tapoli. Abrewa de obi aya. Abrewa tapoli. Abrewa de etan. Wa bo papo se na twibini. Wate? Wa bo papo se na twibini. Me bori kwanje. Junso krobo. Wa bodam. Kokofa ba shit ni sa afa ka ho. Na ke bi se ompe. Wate? Wo de o twe ato mama so a. Wo de o meditwe. Ena ode na mu boni donko mi wani mu asem kurasi ni biba apochi biba omo free Ghana kurasi ba brochire na no mada wa epre mu no bi ebi no wa bepo wasia wate onna se nkwatia omo na abobo fo ma so ye ka wonya asem na aba na ka wo so kura so de wo so ye nya ode abrochire ba ko e ba ye nkofo no mu dida de wa epre o tra de epre mu a wo be so obeti na ni no be wu da bi ebi no obesi fam na nani ate ya wo de ne twa abo ne mama so wo ma meditwe wo mra meditwe wa boda mo twa tate si asia ba te so wo de bra ha bi right wo de bra say ye zombies ye be mafia pa wo asia bi te so oba fon woni no tada no na otonton bidide no teta da ho ono onye zombie wo kan abo juzo krobo me bori kwonchi asia wate abo flusa abrochire na ayefo ya de mu konko na bito na ozo krade John Brown at is say back to my bandam Maame yesi at is say ena baby a ko ye video wo de krade wo so krade wo ni pani mu ase o tiwani mu ase kakra what I would have seen when I could see a crack. Obi wa crack to a dem. That you knew about Crasinisa. Beshi tobacco cry as if I bet you up to now. Beshi tobacco and Kwangui. And Kwangui Beshiti. I bet him and Kwangu Beshit.